Ublay happy baro kibapet yakan ko kubor jongi upet ngo cable news. Kimat bakong san jong ko kubor menta katayo kilong. Hau Menteri Kesokar Pedang lek penpau jings ngokia u Menteri Rangba bat ke CBCI halo ke FCRA Amendment Bill. Ladapi kwa ILP 8 schedule jetno ya ke BJP ong uba san bor shulai. Ra kipulet ya kino yalam ke GTF ba penlong jing yaki daga basyak tangan Hakmat Secretariat. Dawa ke GCMDA banti dawyong daga jing start science kat kum ke jing long katang. Mi ke jing thermau na jurung yen kat badang ya rally ke KSU Halaban. Subajur kipulet ya Kennedy Concert halo ke jing lap ya ke met yap kawai kalong kemi hanora. Kapur kan sabatay langan ne ningan mi no na ke UDP ong uba Meral Bonds im. Bat ke Gorkha Patsala Higher Secondary School ke bat ya kekerdan baningkong hak SSLC examination result arajar Alpon Rio ke jing pas berok kawai kalong Prapon Rio point prasau na ke sispa. Menteri Rangba Kejala Konrad Kesangma rengkat bak sembut Menteri Rangba ubak Preston Tensong bat kinuyalam jong ke Catholic Bishops Conference of India CBCI hakasi balang jong ke tayo kilalet ya kendo yo Menteri Kesokar Pedang ubak kami ya ke Minority Affairs ukiren Rijiju hanong bak Delhi ban penpau ya ke jing Sokia halor ke jing temu ke Sorkar India ban pentekam ya ke FCRA Amendment Bill. FCRA का जो ओरिजिनल बड़ा अमेंडमेंट 2010 में कांग्रेस ने जो लाया था उसके बाद कई अमेंडमेंट आए हैं। इस बार जो अमेंडमेंट है ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए नेशनल सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट Hakani kecing kendo nelor Menteri Rangba berusembut Menteri Rangba Kejala Meghalaya Ledon Langru Presiden ke Catholic Bishops Conference of India CBCI Anthony Cardinal Pula pada Secretary General Most Reverend Anil Joseph Thomas Kuto bat kiwi-kiwi kino mi kemat nak CBCI. Kini kekenhuan ke lapan pau ke jeng Sokia ke baidai bat kikat tu kini kendon ke bila terwa halor ke amendment. Kam tam ke bentar ke baidai bat ke jeng kurup ke jeng dan jeng em nak sepak ke pau ke balapan mi ke jeng siap tiang. Hapa dan kikenhuan kerestan bat kikenhuan ke basyakri ke emlang salang. Kumta gila banjur dia ke jeng dan kam bandan ke jeng selok ke bayar bat banyatai sani ban penti kena bayar kini ke jeng Sokia dari benda syimkiati kena. Ukanrat kongkal sama ulong bagi ladap ban penpau ke jing Sokia kabla pensengau daki kenhun kerestan kamtam ke baidai bak kebentar ban kurup ke jing dan jing em bat banjur ke jing dan kam bandan ke jing tai bat jing mer jing mut ke babiang bat ke berhenti bat banrap bagi jaka syakri kabla kershan mengba ke jing kershan pisa nabari ke de kebentar kabla wanra ke jing kelak bakrau ha ke jing ai jing syakri ha ke puli putih ke kot kakia bagi jing syakri ke emlang salang ha ke jaka ke badan ke bakendong tam bat ke basadian na Meghalaya mereka tanch dalam ini. Ukanrat kongkal sangmau la pentibru Bu Menteri Kesokar Pedang ukiran Rijiju ula penti kena bansak ni dunia ikini kimat ke balapan snow. Bad ula penti kena ru bahkan sadan kejingnya selok bad barok ke badan bentalang hakakam. Asyawan cemekarai ke bakat do ikanu kanu kejing penkala ya ke amendment. Bu Menteri Rangba ula penpau bagi dan kejing kerman baleng ba kene kejingnya keren bad kejingnya kendo. Dan semi kelat bandai ke hok jengki kenhuan rengkat bak kejing dan ya ki atiar kiban perking. La ban pengemahong ni ba Menteri Rangba sembut Menteri Rangba ba ke CBCI gi lalit menekendo ya ukiran Rijiju hakanong ba Delhi ha ka baidai bat kamat jong ka FCRA Amendment Bill. The entire purpose of our meeting was regarding the FCRA Amendment Bill. And we expressed our concerns as Christian organizations regarding the Amendment Bill. Especially Section 16, where new clauses are being introduced, where seizure of the property can be done based on a designated authority. Of course, there are much more legal aspects to it, but there are 3-4 more other provisions which were concerned. And we raised the issue and we requested the Honourable Minister if a much more larger discussion can be made with other stakeholders so that these concerns that are there can be addressed. So we are very happy. The Honourable Minister has given a very positive response and that he will definitely take up the matter at the top level and he will get back to us. And we are very hopeful that this particular bill, before it is passed, there will be detailed discussion
and necessary amendments will be made to ensure that the property and the rights of different institutes, especially the Christian institutes, are protected. And that is the purpose of our visit. And we are coordinating with different denominations, we are coordinating with different organizations, and we'll be meeting different ministers in order to express our concerns. And we are hopeful that the necessary amendments will be. Menteri Kesokar Jela ubasan borsulai ubadai ru MLA na kaseng BJP hakasi balang jong katayo ulakren da kabasai ba ulong ubakloi banyakun yak election sitang samoy jong ke MP Lok Sabha National Constituency lada ja pakaseng kabatha ya u ba udai banyakun yakenik election MP. Menteri Kesarkar Jela balong ru MLA na kaseng BJP ubasan borsulai ulapan pawe gejengkloi benikonik election MP lada kaseng kabatha. Habakran ikilat patai kubora ke praterik wiayong arajar arpun rio ubasan borsulai ulapan pau bau kloi ban bakle kumtau kertong MP lada ka tenat rekam jeng BJP na Delhi kabatha yu ban le kumta. Ubasan borsulai uli thu bagi BJP kelarai ban bu yu kertong menikun hagne ke kenti. Badu Presiden Keseng ulai obor ban cimik senjam ke badan kam. Ubasan borsulai ula kentu belada kari khasi jantia kan yo UMP na Keseng BJP kan long kebasuk ban penbor ke Sarkar Pedang ban penurlong ya ke inline permit bagi jeng pendrong ya ke ketian khasi hak 8 schedule. Ula kentu ikipat ba ban ailat ke BJP tang san senem ban sensyar merway hak jela kenang ban yo ki kampen roy ke besisha kembali ia ki wai pat jela bagi BJP ke sensyar merway. Halor ke election hak jela Assam ubasan borsulai ula penpau ya ke jeng syania scam ke BJP kan yo ke jeng job ke babuan hak ke election sekiang dor bar tauan ke jela Assam ke banlong hak ke kendai trik uyayong arajar arpun rio. Ula penpau Dr. Himanta Biswa Sarma wendang syajit biang kumu menteri rangba klem kanu-kanu ke jeng artatien namar ke jeng long klan jong ke seng ha Assam. Ula kedau bah Assam kan omdan kanu-kanu ke jeng persya ke Sarkar namar ki lakngot ki pat ba ke dawan berkersan hak ke jeng elap election. Jongka ri khasi jantia jongi laipun ru tri seats ki penjob ya UMP BJP ki penjob da ka BJP kumu MP tekemut ka kini ki issues concerning the interest of the people of our state la ki dei na ki seng bahalang ba pher kam ya ka ILP bat ka each schedule ne ka ba dang long pending tekemut igine lala ban ya tikop tekemut kin kam sengap ba ke but maybe lara job ke BJP BJP tekemut kumi kine ka state ke ban yo decision ban ayah kita gi ban fulfill the long aspiration of the people of Khasi Jantian Garu state. Kau boleh pergi nak supaya bah halar kan ni mentawat. Em kata ke ngong ba pi ki di pai ba ki di bani ke. Hapo Delhi, hapo ki BJP ruling states ki yo do gadut bakangap kan bagi anggi yo lut. Te hangi hang ne bagi menang ban tebut. Ki priang ya ke BJP. Nek skim bat baro ke BJP ka ai. Ki pai ba ki tip ya ta baro. Ki san postem ko sarkar ka kongres bat ki ki sensyar mden ye ndawan ka BJP bat ndawan ka MDA government apo ke jalam jong chief minister Conrad Sangma daga ngi trailang within a short span of time within 8 years now ay ke development pinpek ki national highway ki surok lenti singkien pinpek ki school pinpek ki college pinpek ki university pinpek poro ki sector poro ki development piolo te ndawan oli sana BJP full fledged state kinda ai tang san snem ngase ong ya kata ai se yangi life wing ngin thao dari BJP march san snem san potri san pulai tri snem klaya pela mat di parti bafer te ngabu ngene kerpat cepro ginong song juga Khasi Jantia ba sobha ai ke chisin mat to ai la ya ke BJP pe san snem kali akum no lada pi sohun continue lam sohun ta weng no kata ke deka apil juga cepat ba. Kilai ngut kinoyalam ke Green Tech Foundation GTF hakasi palai jong ketayo kila penlong ya ke jingsya tangan baklam bu por hakmat ke sekretariat kumshi benta ban persyajur ya ke Sarkar Jela kabel ai jaka ban snaya ke resort bat spa hadaulanong lompong deng haumyam. Kini kino yaki kila syara no haki pulit namar ke jing bomyo jingbien ban penlong ya ke jing yaki hakmat sekretariat.
Kejengki persya ke projek Shna Resort bat spa ke Nong Lumpong Deng kelanang jor syusyo hadian bagi pulit gelarano akinong ilam ke Green Tech Foundation ke bala penlong ya ke jing syong syak tengan ke baklem opor hakamat ke Secretariat Hasilong ha ke kendai trik uyayong arajar arpuh hendrio. Kini kejengra aki pulit iki langut kinong ilam ke Green Tech Foundation kalalong hadian like entatam begini kinong yaki kila syong hakamat ke Secretariat ban pensengau gijing dawa jongki. Hashwa kini nakaliang magistrate rengkat bagi pulit kilawan menikran bagi kinong ilam ke Green Tech Foundation ban betha aki melit panjing bit nak Deputy Commissioner ban penlong ya kini kejing syong satngan. Nrai namar kejing kentat juki ban let bagi kejing mamdon ya kejing bit kumta ki pulit kila penkit no gini kilangut kinong ilam ke foundation deka bos pulit. Kat bagi pulit kidang yalam no yaki uba H ban siudor nonglang uba yalam gini kejing yaki. Ula perta deka sur ke bajam bagani kejing kem kanom la ban pentut kejing temu jongki. Ula pen bena bun beteng ya kejing satngan wat napok patok ru. Bat on ken randian tat anda ke sarkar kelas ngat kejing dawa upat ba ban pendam no ini ke projek Lumpong Deng. Kadau tenrai halor kejing bitar jupat ba kadai karai jong sarkar jela ban IT ke jaka ke bahek lai pun ro akar hagado lenong Lumpong Deng. Haum yam syaka kenhon Tata Group IHCL. Ke Green Tech Foundation ke lepen pau kejing sokya bagani ke projek kan penjat ke Mariang. Namar ke Lumpong Deng ke jaka ke bakentang bat ke belatip kum ke eco sensitive zone. Ke balong ruk ke top syong pengat kisim ke bawah jengai. Kinong elam kila kena ru bagi sarkar ketemu ban pen kelam lut iki dieng bat penjat ke dorjong ulum tang mani asnai ke jaka lek kemen iki menduspa. Uba Ritri Lengdo, Secretary General ke Green Tech Foundation ula penpau ke jing kedet ke bakrau halor ke rukam perekam kena ke projek. Ula kena bakat ba ke sarkar kadang penbena bagani kena ke projek jong ke Tata Group. Nrai leng ba ke RTI Lasyam badan kewaipat ke company ke beketeng ke Umyam Hotels Private Limited ke bawan ban pentrai. Ke bagi kena bagani ke buit bani alam baklai pat ba dan ke bapenan kami ke kerteng ke kenhun Tata. Ke bakam lengok kalong ba wat menteri ketenat jengok kai pertai ke Jela Meghalaya ulong ba dan jing tebi ruem halor kene projek Lumpong Deng. Ndai udah dap ai ke jubab ke basai hagadar bar tauan ke Jela ke barang cudep. Kene ke jinglong arsap jong ke sarkar ke penlong ke Green Tech Foundation bancim kene ke senjam bar kinong ilam ke penram ting ke sarkar nama ke jing sengap menti ke dorkas bagi jing ujor ke beladap ban pa bonsien. Bar kile kena bagi sarkar ke bancim ke jingkit kliat ada jai kinong ilam ke badang beteng ya ke jing syatkan. Dengan kastang napatak minta kasih. Semua yang jadi menteri penyoi yang tak tundung yalam nama tak kari berjalan nama tak mari yang jadi nama bisa dan lain-lain yang lagi kau pun yang lagi kau cakap ada kan saat yang berjalan oh yang ini semua ya baik kita ini kita saya nak tak jadi kapatok kata ini mentah kajubab yupai pak mentah yang mentah ingin jadi yang kari kejai penreu yang berpang yang jungi season kasmi hingga di luar hari ini kita ba dalong sakum no kumnuru kumbangalak keren ye kini ki hek kulit bah da upsa mene ki ba persyang yengi ban wara da ka bosang ni bagimut ban thap ngong la da pitap yengi mentah hapatok kan senang kejeng syak tangan kan mau ya kata balda jayai ka state government kereban siam ya kejeng ketli nginum ki kabdai bangin yang ne sekitar tentah kan bangin fatyo ya kejubab kataru ka kejeng tho bana kaliang ka tourism department ka state government kan weng ya kane ka kontrak ka balai sya kini ki nongwei si sngi ngi nginum ki na kane kejeka Baban ngi galadan gani gajing trisai ru nakaliang ke sarkar. oh Hakabay day bakni kay ka bakidan banong halor kato. katakan ka ba pensngo si bat ka ba pensngo thang ai ngi kalong ba ka government ka penmi iya ka way ka statement ka balong official ba ngi misinform ngi mislead yu paj ba kamdon kata kajing tray ha Lumpong Deng kim syam la ai Lumpong Deng kamdon kama kino ki permanent construction po Lumpong Deng kabas ngusi kalong ipi ngan itu ipi ko kipaj ba kamdai syu tang ka RTI ka bangi ngilap bayu Lumpong Deng kilada ban lilam kiding hang tai kilada ban kelam menin ngipoi ki video ru kidan bagi ki mood baik ban wanra ki heavy machineries
Kimut bat ban penlong ke jing ti kedau, kimut bat ban penkelam yo tai lumpung dang bantai. Ngabu kan ke jing keli te. Bahai pintai ya kita ki 5-star hotel, hajrong soin lane hajrong ding. Nomor ki ong kim dai ki permanent construction. Pajba kinong snong ki iya ngilang ya ngilak kadang bat kalapoi rendang. Bagin syak lilam ya kamay mariang jongi kumne kapatang jongi kun samla nginom yu pakandon ke jing karman. Ngipang not siya. Kasorkar kadai ka jungno. Kasorkar kadai jung pajba. Token mau ya katamo ko kinong snong. Ka MCECL kadai jung pajba. Kat ngingi dai taxpayers ladam dai mangi kini yo tulap nai. Ka tourism kadai jung pajba. Kanai ke sekretariat kadai ke pisah jung pajba. Genom laban kam ba katai kalumpong dang hatai kadai jung kata ka sekretariat lanai jung minsta simat. Wat penbi kata ka kertang ai kam ai jam. Wat penbi kata ka kertang development. Da ka ba pin prai lumpong dang. Light na kepada ka hydro power plant ka bahe ka jongi menta kimut ban pelight ya kita ki jabok kinyut hang tai ka siltation ka masyarakat hang tai ulumpong deng udai migratory birds udai jaka syong pedang jong kisim kido ngimdon kam man ya karan sibon dai airu hendai tang ka wengan ong epi ka jing sya tangan kan sedang nedu menta kumbang long epi mene ki wan na ka bos sang ne ban berngam yingi ban kit ngong la de pira apa patok ka jing sya tangan kan sedang na patok balda di ban ya pro ka tourism department pat ka state government ka di ban shim ya ka jing kit kle nginom ki tenginom ki. Hadian bagi nong ilam jangka Green Tech Foundation kila sedang ya kejing ki dak baca tengah nak kemat jangka sekretariat ban persyajur ban sedang ya projek kam jangka okai pertai haga dolen nong lumpong deng. Haga ne kejuhi ke sengi menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal sang mau lepen syai bahak kejing ya tekular ke beladak benesoi. Ka sorkar berkat tenat jangka okai pertai keladap keran syai bahkan ke dolen nong kan om sya yakini kena kejing tai ke ban ne serta ni ke belong permanen. Dan insya tangi kijing tei kiban om ne serta ban pri tenat kena kejaka. Ukanat kongkal sang mau loong ba kejing sokya jengki baya kedolen nong baru aku wain pen kelalong no da kejing tei di kimau kabalong ke babakla sibon loong. Naman ke sorkar keladap keren syai kejing etek pular ba om dai bandan kenu kejing tei kaban ne pura. Kaba insya bandai apok kena kedolen nong. Dan insya tangi kejing tei ke bersipor. Kom ki Shamiana pandal bat ki stol ke bersipor ke balak menweng no sisen balkot na pendak program kom lalai hanan polok. Menteri rang ba ulong bakan ni kan omdan kanu kejing tak ke dolen nong ne kejing long jing man kejing dan jing em kejing thong bat kijat jing em hakane kejaka. Baru walaki an ki bede bakamariang kila syak bantai kejing tai katongan ni gibenta hak beliau kejing bet ak tenat forest. Mereka tenat jengokai pertai keleng scam bet halakanong rem kumba kelabu hak kejing ete kular. Regarding the Lumpong Deng Island, I would like to take this opportunity to clarify to everyone that in the agreement that has been signed, the government and the tourism department has made it very, very clear that there will be no permanent construction that can take place in the island. So therefore, the concerns that are there that the entire island will be made into a concrete setup is completely wrong. Government has made it clear in the agreement that no permanent structure is going to be allowed in the island. But in order to ensure that we're able to take advantage of the location, temporary structures, shamiranas, pandals, and temporary stalls, which are going to be dismantled once the program is over, like we do in Watts Lake. These kind of structures will be allowed, which will be barely there for a week, 10 days, and then removed again. And hence, there will be no impact of any sort on the island or on the overall flora and fauna in that location. And hence, I would like to clarify this and inform everybody that there is no major need to be concerned. There could be some individuals who might try to mislead, that there have been some consent to operate and establish permissions being given. That is as per the Forest Department's permissions, which means that Forest Department has said that in case the permission has to be given, it can be given as per the Forest Department in certain sections. But to take that also into consideration, we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand
and put it in the agreement that no permanent construction will be allowed in that particular island. Ke Green Tech Foundation kala kena bagi sarkar jela ke persyang mensyukuri upadwa alo kejing temu ban penkelai ke daulan nong Lumpong Deng hapung omyam jaka-jaka jungok kai perthai la ban kedau hang ni ba ka jing ki ke belas sedang naduk ke kendai trik uyayong arajar arpun Rio hapo ke jing lamu chairman ke Green Tech Foundation uba H ban Siudor Nonglang kadan ke jing dawa ba ban pendam no ke jing IT ke Lumpong Deng syaki company Shimet ban snai ke luxury resort bat spa. Ke Green Tech Foundation kala kentat ke jingkran Menteri Rangba ubuang bagi cina tang iki yang bersipor nerekat kum ke RTI ke consent to establish CTE ke Kerushai bagi sarkar ketemu bencana ke luxury villa hidupan BAM batui ke bagi jingtai ke bascam. General Secretary ke Green Tech Foundation uba Ritre Lengdo ula kena bagi sarkar ke penan gambaklai ke pulet berkaan pendam kino yaki ke Shadow Secretariat. Ula kedo ba daulan nong Lumpong Deng kalong kejaka ke Beduna Brio. Baik kalau kerja sa kisim kibuan nasya jengai lani ki migratory birds. Kajing penlong ya ke music festival lani ki program ken penjot ya kajing songsuk bagajing internet kamariang. Kini ketemu ban penken ya ke water bodies preservation and conservation guidelines arajar arpulai. Ke Green Tech Foundation ka kedau ya ke sarkar alor ka hukum jong ke Supreme Court ak senam ka kendai sepak kendai pun Rio ke baong ba ke sarkar kedai benedai kamariang walada kampat dan kajing sisya ke Bapura alor kajing jot. Kanang ban omja kajing penjat ke bakrau. Ke Green Tech Foundation kala penpau bakan om randian bat ken yang baru patba benedai ke pateng ke bakordo jong Meghalaya nakikti jong kajing halai ke babian. Habayak yale bat kinong thombar habayale bat ki raha spa bat ya wang yale bat kita ki bakwan mentoy kin yale hi ban buri bat kinom ong hi ba kadai ke ba pai ba ukran kinom pediang hila nol nol dei kumbang ong kinom la shu ban buri RTI ke jongi ke danak tim tak tios di ki agreement ki danak ti na dong sidong ai ko to RTI ni pai pinla ban yu ai ke city pai wong na amba kajinya sign kontrak agreement kadai ka tourism department bat ka IHCL zumba ya kani pajbak ni isnon mentaka sini tadi bat ka Omyam Hotels Private Limited kata ningkong tadi ke syukur kabar zumba ya kani wong nam ba Lumpong Deng Island onom don kino jingkai onom don kino ki permanent construction yo ha kani ka bangila kada wang tu ka number 4 ka number 2 ba luxury villas at Lumpong Deng Island resort area 36 buat kita ki build up ibadai nam ta ki restoran ki cafe facilities kumtatar kani ru kadai Lumpong Deng Phim jaburom phim leran hadukat ne fiburi ulat tre ningkong ulat persyang ban buri bantap email suana tourism department lingua commissioner al secretary Henry tedat ni imat bakim hon kim kedawat baong baka Green Tech kim not bang kedau ini nomor ni download ikut isla kim kedau ini ngin wan rai kini ngin buah mi to tak tahu ni gibru imat bakim not saya tu kamat ti sakai mentah bang nang buri pagba kumangin apa ni fi nginom don kam isu bandang ya buri bandang ya keren sila on pet thang ru pet muni di Lumpong Deng betul ada ai 36 atas mah ye nang ta pila ban wad ki pagba tumbangi la dapat batai ke Omyam Hotels Private Limited kabis nai kamdai nang ne utang kita hi pajbang at paywas know and be aware of the principle of precautionary that we apply in environmental laws. Or should I remind you about the Vellore Citizens Forum back the ruling in 1996 wherein the Supreme Court had mentioned that states must use the precautionary principle in order to safeguard
environment against any kind of threat. Whatever you came out yesterday is nothing but a tactic to mislead, and you have a very, very malicious intent. I'm so sorry to say that. You hold the highest and the most prestigious, and you're the first person to answer in the state of Meghalaya. But we strongly and very sadly, we have to say that you have failed to live up to that position. Why do you need 60 years for your events at Lumpong Deng Island? Your agreements talk something else. Your CTE talks something else. Are you even a witness of the agreement that you're coming out to defend this project? Or do you have a big hand to play in all of this? That is the question that we want to ask. Mind you again, and to the citizens who is misleading the public, everything is now clear because we have all the papers in hand. They will try every nook and tactic to do whatever they can, but we will not allow. Green Tech Foundation is here along with the people. We will not allow you, the government, to do whatever you like to our beautiful state, and especially to the pristine nature that we have in Meghalaya. Na du manin ba kilada ble sati yangi bat ki pulit ru kilale da kabor ngimsom lapan Kenya ka BNSS ngia don tang laingut kata di Wansai bat mentaru ajing isya ki doktor kilade ban poi ndrei yu jing tip ba kilale khnang ban nompa ya no ikamlai le ya kata kumang le dom dabong ipi mane lada dei ban kit yanga unong yalam si hospital ngan lai chiposen hospital ngan wan chiposen hang ne kata ka di ke basai nomla ban pen sange nomla ban pen kubum bat kata bidang le khnang kata ni urodang ye pitai Banyale bandawal jur na kesokar jela bakan shimkya bat kesokar pedeng ban plelat ban sedang biang ye kejing ti doyong kat kum kejing start science ne ke scientific mining henrai ke ban longpat kat kum kejing long jingman hakishnong kitau ke jantia coal miners and dealers association JCMDA kalapen long ye kejing yat pat ba ne public rally hakabada kispangut kipat ba kilawan banyashim benta Hagane rally ke belapan long da ka Jantia Coal Miners and Dealers Association JCMDA kipat ba nandoki kentai bersenrang kiladawan ke Sorkar Jela bagade mencimkian Omar Dor bat ke Sorkar Pedeng ban sedang ya ke jingti doyong kat kum ke jing start science hendrai gede ben long pat kat kum ke jing long jong kurukam bat kendau bat ke jing long jengman ke jaka hagishno kitau ke JCMDA keladawa bag Sorkar ke deban wanra ke mining policy ke bai hap kat kum ke jing long jengman ke bai dai ke mariang benai jing singan kinong bela bag lapen pau bag jing ti doyong da ke open cast kamlong ke bai hap satya bat ke jing long jengman ke jaka ke leng ke kathan bat don kam man pai khamat no de ki wei pat kilat ban ti doyong udukot jong ka JCMDA uba sambor mileng do long bag jing ti ba jing khayi doyong ke deban kerja ni kilong yeng long sem hak emlang salang bat banok senyang ru ka khajna jong Sorkar dai ke jingti be anyu do yong ka pendu nong penban ni ka khajna jong ka jela bat ka kata jorru e ka jing seo ka tulap mereka kam senchar kadar jong ka Sorkar Jela bat ka Jantia Hills Autonomous District Council ulai jingmut baya ka jingti do yong ka baret ni small scale scientific mining ka de bandong ka be seriam bat kumbale hanagalan bat jingmen toy yakipat ba bat ya ka Sorkar Kahong ko gerbang Turuyana yang kekendang ke siang yang karena kaan yang ke Sorkar India Henry Ila Heni Hapa Meghalaya yang ini kemudian kelam kewaya kemudian ke paragraf 12A bracket B kewakam waktu lada lembaga jing tukar ke yang President of India iye ulai nak kino-kino ki ayo ke Sorkar India walaupun kemoy pibat bala ke kemoy baru ke Sorkar BJP dapat introduce kaya kata ke Citizenship Amendment Bill Lene kata ke Citizenship Amendment Act lembaga jingiki ke yang upat bala lembaga jingiki ke yang ikisan bahalang lembaga section the exam yang ke Meghalaya na kenikah yang ke Sorkar India dan kenikah cok Woi kipat bala lembaga jingiki yang kesal ke yang i Deputan Kabupaten Kementerian ke yang i yang ye sekian ni upenda mu yenai nak kinikian yang ke Sorkar India uklame video siapa dah hawi kelami ke policy dos dau kul betul i kelami yang ai
Ladambaji ya ke SOP uchna ka sarkar ne bentang ini ki prospecting license ki wada artali apa izannya. Wara-wara yang kami yang kata kecispa henta. Hendreng awang epi hapa kini ka ai am ka jingriam ne kata ka jingtrap ya dari mo kata bro ko yongi ne ba ko wi ka kendon hapa kini ka ai amba wa unu bro. Ye soy ka agreement wa kitre thau. O ye la kata ka mining policy. Ile ang epi am ka jingna. Pai nuksa ka yi wajah ya ka ki morosong. Na mantre da kita ki company ya umur song yang ini dan data dah orang kami ke polisi tapi kami le kita ki an ki WM apa kini ke polisi tu mangi uyada yang ayah pi uyada yang ke jinglong tre ke yang ini yang ke kamai ke jing ke yang ini yang ke jakpo ke yang ini kadang kembali ke misi yang burung ke yang ini penam kami kini ke stay ke yang pi kalau ada pengkumpul di kam ke constitution yang dari India lalu sekian Yaki ni betengah kesorkar panse ga waham ngai ke kesor ke yang pajba ki ga kata kesorkar ga upi wajah dia kata kesorkar paji wajah po Nepal yi wajah po Bangladesh ki kon kontrol penhap dia kesorkar ke demokratik to ke bor ke bukrotam to hanga hapi pajba ke hi ga i bedi ke mo ba i ke to khaji yo jase ke jumbakla ke yang ga yang pi Haki por ke omen chua penman go i oman yang ni ke cingai adokan ni tenai dau kemo penangkam ya ke hok ko ni ke an yang dari India de go ni ke ta ke demokrasi ke sensar panba dau panba ya panba tentai ngam ada to pungkelala ya kata ke kenten nong mi khama ne ba nong mi khama ni sar lagi khama lagi tenai dau dam kami pungkelala ke ni ke kenten nong mi khama chakinong san Neba yang kami yang an kalau yada yang ayah pi untuk kata an kalau memang pani nak sarkar ke doa igu igu kecil ukejap lem je umat lem ye nete dah kini ko open cast mining mang kam kecil bagi wo ye pa je ujilia tanggung ye pa mom ye ko jika nete dah ikoi ko sarkar igu igu kata an memang kam ki klan ki pasok ki wo ye pa wo ye mo Kenang wo diuk po wa tengah ruyongi yo kedang Gakasi Students Union hagasin sa jan jong kata yo baladem kalapin long ya kejingyat ba kum kejingrakhe ya Gakasi National Awakening Day lana kasngi krisiri hendrai hakani kejingyat ba kiladan ke reushim kabu kibala kawang mau penban ni kinu yalam bad ekidkhot jong ka KSU gat ba kidangyat ba hagatain laban Gakasi Students Union hakasing sa jan kata ka sautarek uluber arajar arpun rio kalapin long ya kejingyat ba Manrake ya kesengi kersiuri ne Gakasi National Awakening Day. Kani kejing rake kadai bankan mau buram kejing seluruh CM Tirot Singh beleki persya ek sarkar pareng hagas nam syajar praspa kundai. Kejing ya ba kelas sedang na Bharat Scouts and Guides laban hak bagi dikot ke KSU rengkat berkiwai pat kum ke FKGGP HNYF JSU bat neso kelihat lengba ke last stop Kansas Stress Bishnupur bat penkot pat hamadan laban. Apakah negara kesengiu Presiden ke KSU sengkemi oba Lambok Starwell Marengar ulapan kan mau ke history bat kentu kejat bendrio ban syeme kendoksa nos CM Tirot Singh bat ukyang nang ba. Ula kentu ru ke sarkar India ba ke sarkar jela halor kamat inaline permit hagaba ulong ba ke sarkar kadang sengap jar ba la ki babon kelapan pa ke jing sokya ke bajur. Ula maham ru balada kejat bendrio kam kendit bendrio ala banja ke Assam bat Tripura hagaba ki try ri kin kelalong kirit pat. Ucaman kaneso ba Samuel Jerwa ula benrap agani kesni kebala pediang nadu kesnam syajar kendai sepak kendai pulai. Kering kesni ban kentu gejat bendrio nyau trap ban long kipa pikir. Kani kesni kelakut aga jeng penpau baga jinge teli kalong keren yang kebak klantam ban yada keri baga gejat bendrio naki bor kipa nabar. Midai ukasi de kasnam
bat kinong India dak basak penbor yo le singi klep ban markom ke di singi di gadon ke jing lambak lah utiro sing wo kyang nong ba iklem sha yang terjenjar iklem lan nadi nam tak jingim ladi nam tak tari India handai nam tak bri unyu terap hibor ko wai apo ba yakhi maki persha ki pareng latrai Mahatma Gandhi par pos leu panyakhi la lut je gari India handai kum ki dikis ngi gas dang don bat ki pasoto bakla aku ab ki heb baret bakane pateng ke jongi kede bantep namar hukum ki dikis ngi kum ko bcaj ben reu inang syate syakum habro kiliam labon dili ki snam ngi akran sepangkat ALP kebangi persno sesukar jala lembah sukar jala sekarang dia handai kai belele ekalong hadu mta kuman bersnap jar-jar ikang kejengkang sela ikon samla keleng jempri yang terap masawon bu ucing keli hatongin kut ban kersiu dari gele dakakam nang ni sakamat kake siu kaditang ganong kersiu bat ngakwa rabanong ikon samla kadai ke po yengi ya kabangin mi sakamat bande yei omdei bangin mi sakamat tang banwo babat kan tho ya ke epat kawin ki samla gilale kadai ke po kadai ke sinya so badai perkan mau yangi wai pe wai bakadi gari kilai pausin ki khat adolai kadi gari blakar khur pang blai bat kamdai gari jong kinong wai kadai terpeng bat kesangti jong ki kon jo bri nyo trap jiban penti kena jiban sumar ik kuret jongka bat ban sumar ikinong kenti jongka bat khamtam ye penne ye tak rezdi dusur bat kasnap pakarpang ke jongka hakajing yai lenti khamtam kamenen ganang yo ko wai ka message na we ka WhatsApp kiong ka KSU ka lasu kersiu handai kibun ki bayo tia ngong tang kene ka wai ka KSU sapo pradali kisnam kalaya ka jing sakri jongka bakan namang that hiru panjai kersiu ka jat benriu nang ne sakma kijing ma kiap ya bol rukom ni soto hab ngi kran ki chu ba per na ka wai ka samoi trikam sakawai pat ka samoi trikam kin sangwat kini shwe stang kania kehe tang katangam ring akwa bandong haman kawai poi ka chingi baka seng kasim ka along kim judo kin khot jong ki isu ka jingkeli galong ngim simla pelong tamasa itaki mat ki jura jong gari baka jaj bede ko wai wala kita ki pedo parasnam ki bem sngi ban kan tho ban wo dan ki ai ka por jong ki tang sisteng ka jingem jong ki ban sakri kri ka jaj bede ko sabadong ngem i mender su hapo jong gari kasi ka jongi kene ka jok kene ko ya ka bangim kene ka jok ha perkhat thamai ko bi kon samla na ne sakmat kijingma kiap kajing jelai jukta ki mandir ki power hapo jong abri nyo trap jongi kalong bama hadu kata-kata hande ka jing sarkai ka sarkai tam hadu ki singelong ka jing ya pat ya perang manu pun pat bat manu pun perang ka sobonong don manu salander kritang ka wei ngakwa ban wer ye pigi kon samla kilong kimi kilong kapa hakalem jono bri trap tonge soto tonge bedan kam hok yelag jong kalangkor yelag jong ka iktir bangin ai ka jing kersan papura ikon samla jong bri trap kiba ki baksar kiba jukren nakasgi jasgi yat kimat kujura jong gari ba kajat penru rokoi ngin yat kali ke badai bang ngai per kesiu skijat penru hakanti badai hanti ka hok pa jingisa bat ki ai ki benta kimat kiba pum ka sen sa chim ngin sa syang perkat ngin ya ngin man syang that ban ya kren ban ya pen snow ya kimat kujura tat hadu bui ba kajat penru jugi kan yo ik an kenun ki paka ban ya da ya kari ba jat penru nai ki tersim jingjat persyang penuh penjat ya keri bat kejat penderu kawai maju perang maju perang maju perang maju perang Islam 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 ya Hagasngi baga kasi Students Union kadang penlong ya gajin ya rally ban rakhia ya gasngi kersiuri ne ka kasi National Awakening Day. Ladan gajin ja ka syakol mau sabna nation betna bagla poi hajan ka tanat be kalaban.
Kilok kami kepada naga naga jaka kila kedua bagi beliau kita sa akan naga yang ila sedang nengkong mantuang mau di kota KSU kemudian penoi samlam le kumjo kum kejuba kemudian penong ruban penbor ya kejing kang yet no jongan kejing ini kejing ja kelajan penlong ya kendrum kendram kejing kenat dari kejing kenor kenang KSU lala ban penjajai kenang kejing ya rami kenam syakta ban lain naga nogono kejing ja ke bakamjo. Minimal nang tinajong. Then ang tu kisim du tu mau higi kawang situ cedrong. Kisim du tuju mau bagi kawang nang tu ki kawang situ. Sedang ini penserai je. Hakalas ng ublay jong katayo, kinong siyong sinong kanong ra lumarbo, kilalap ya kamet yap jong kaway kalong kami kabalatep hakaberni plastik, nakaway kanalaum kabadon hapadeng kasinong nong ra lumarbo bat kalapalang. Kipulit kila subajur ba u Kennedy Concert ulap bandon kti hakanika kam penyap priyo. Kipulit kanong ba silong hakan rup tarik uyayong arajar arpun riu kilalap ya kamet yap jong kaway kalong kami kabalasat hep apo kaway kaberni plastik hakawai kawa kepada nanongra. Halo kene kejingja ki buat peniat jongkaan ki subajur bau kene di kongset udan keti hakene ke kampentriam. Habe keren bikla patai kubor superintendent ki pulit ke district East Khasi Hills uba Vivek Siem. Uli tho bagamet diap ke balalap ke degi jongka kong elang pawa live kandais yang perta ke basa awai halau junreu nong thamai. Uli tho bae kene kamet lalap hakawai kawa ke penyeso ke nongra bat lapalang. Hagabai kamet jong ni kalong kemi lalap bala tap apok ke berni plastik ke belate bahaya ka. Ula benrap ke kong elang pawa kelajak na layeng na ka arpo trik ula ber arajar arpun riu. Bat ki bahayeng ke ben ujar ejahar haga tanat renja. Uba Vivek Siem ula penpau bagi kulit kedang ngejin subah ke bakrau halo kejingan ku kena di konsen. MP halor kan ini aku buat ni nak stang ni dan prinsip ni bah dan kini gamet apa kini ka sak mo buat ni di hari kata one ni like point here throughout the options ni but kini sakit but ila subah beri boleh kita ni bahaya dan ni bah ja lado ka putrik to Brahma si kepen kong ini dakwa dasna sa daw judir sa kupri daw judir bagi national tena Western Hills di ilaja lu aku putrik buat ini subah dari bodi judi bahin bahasa bidan hangit bisa lara station group pada sepekan bani bikin identify na Kena kembali akan nuski itu kan ikan nak akan hari kan. Saya kalau ada pelat fokus ya kata lah ketikna hari lah sesuatu. Kanur komsar yo ya kemet ni soba la song ha ta kaborni ke dijing sha. Hoi la song kaborni hi la te kaborni ka bodi plastik kaba ya berkam gini ki ba rak courier Kakerteng u Kennedy lapau pertanyaan hangsyan hadin bagi pulik kelak kami u halal pujung kedok peniap yang kena berang news dan kerta na katahan nongra lumerbo. Ulang bagi pulit kidan gikat to penegi saki iba peni bo Kennedy Concert udan kejing dairu bagi kejingja wala kejing toket kerang ya ndre subajur budan keti benci kejing em jong ni kalong kami. Ulito bahadian balai ulu mega kubor ki pulit na ka special cell rengkat bat ka forensic team. Kelihar sekena kejaka balap kemet yap
ban syam kidak kitchen. Uli tu bagamet kelas sedang banpot bala penkit no eka sha negrims bande ek post mortem kenang bantip ti kena ka daw jong jengyap. Ula kedau bagi pulit kidang up yang kakai pot ke babnya nak doktor bat ki kular ba kena mai lahat ikbran keti. Kejing tokit kerang ya cekamat ban pensyai ya kedau kejing tumu ke badan helendet jong ne kejing sya penyap. Ada kejing sisa nambat miladon katukan ini sakir ujiba lawan cekamat ban ong dia kata but gila don stibe ki sebut rupat kedau ba lesi dei uni berkati dan dei yang mentahi kat ba patun tikna daka investigation di lawan patai shusho ya di dei ho ni subajur yo bla kemshen but hadin la de postmortem but ki baiki layo wiki forensic report tingin kamla patai syai menno kaca umno kaca but nei kada ya ke ke tu jong ni no penyap ini dia di katakan man kata ngir la badet dia katukan iski. There was this lady Eilang Pawa, 39 years. She had gone missing. She's a temporary resident of Laujandri and Okanai, and she went missing on the 20th of March. A missing report had been filed in the Japanese station. Lookout notices were sent, lookout alerts were sent to all police stations, to other districts and other states, neighboring states, but no information was received on her whereabouts. It was only today, that the 6th of April, that body was found in a plastic sack which was tied in the river adjoining Nongra and Lapalam. And a lot of our police officers had gone there. The special cell, the forensic team had gone there to the place of occurrence to examine the place of occurrence and the body. The body has been, as of now, been taken to Negrims, and post-mortem will be conducted tomorrow. A case will be registered against the accused, and police is still working on the case, on the investigation of the case, to ensure that the culprit is booked. We already have certain clues on the suspect, and very soon we'll be clear on who the person is. See, the body is decomposed. It's in a decomposed state right now. Once post-mortem is over, and once we get a report, then we will be able to see what kind of injury, how was the deceased killed. It's only up to post-mortem. Kador Barcelona Golflings hakas balang jong katayo kalalit ban kang tala ya ka kerdop bandrung support Golflings kabala kami da ka Shillong Golf Club. Hadirin baki pat ba kila ujor bakila saklum pisa bandrung support ban let ban marek ka step. Hakas ngi ka bobot pan kala pleno yakini ki kerdop hadirin ba ka SGC kala menjur ya ki jingda wa jong Kador Barcelona. Hadian bagador Barcelona Golflings kalalit ban kang tala ki kerdop bandrung syakamadan Golflings. Haka kendai terik Uyayong Arazar Arpun Rio, ka Deputy Commissioner District East Khasi Hills ikong RM Korba, ilalu megajing elang menekran penbet ikani kejing mi ke kenduk kendram. Haka ni kejing elang lalit benishim bentarik South League Dor Barcelona, kinong kitkam ke Shillong Golf Club rengkat kajing don lang MLA ke bentorong kera ubalong ru Menteri Sarkar berem kejela uba AL-hek. Kejing elang kalapoi syakajing sengutu jengmut bala syemikarai ban pleno ikani kerdop kibala kang tala benrong syakamadan. Direktur Barcelona kalmaha 4 beladaja baga golf club kerang yai beteng ban pentut ne omburam mi trashnong kumta kam ban si macam sendan daki rai ki beteng eh. Daga ski ngi wani gedo daga shnong. Alor ka jigdot kam jong kinong song snong jong kinong golfing daga tak belaju trai kam nak benta ka jing bha jong golf course. Ting lawarra ya ka jigya sutu jengmut bat ka komiti jong ka Shillong Club ha ka ba mengar galong member hi jong komiti Shillong Club. Galong ru member juga Shillong Golfing la khala hai sat ngi permanent member hi juga Shillong Golfing
Kan juga porong along lokal MLA banta life house nam na kani gaju hi ka konstitusi. Jadi nilai ekret ni kita ke jige ke bag buka chnong ye kendu da ke banta ka accessibility mut bandrung dele kai ke madan arbilin do grau ke ba YouTube ku madan saw. But da banta ka ya kai step jo ginong chnong government. Kita baru kini ke komiti baikan tasi bedalang ba khot EDC kila ye bel boro umda jingwit chu kanu jige ke. Iwan kendu EDC na Iwan kalang bai bali MLA jongi bat ki ex member ki samla baro yon kendu teka kam kalong success baga nagaliang ka club kila accept ba ka bai entry fees kim krong shu eka madan saur kina be ke shmong bat pandan kam bada ko ju opor kila ong bagi tap kam tap jam yi kina store ti baro ya lor kata baro kila rajilot dan nagaliang ka shmong mutasi kin play no eka tu ban ki cha ban kin krong eka pisa kam dan problem tambot kay bigi demand ka shmong kay bigi pan ka shmong kila corporate lot kila pediang lot te tangitai ta ki south ligation no kade nang bata ga moro kade nam taga gorfling kade nam taga siap kade nam taga terba man mangi baro ngide ki boundary jongka golf course tikini ki south ligation ru bagi kena school bat kino bondo gubernur kam ga balang ru la tagi penon kam kade ga madan kinon kam CWM ta bang debenya lingba jong ki rong ba sno ki kade ga jingkam try jong ki kalong me uklop ulong me jingkam try le boro ga jakai berkat di polis kota ada bang pi media ESP pun ni ngai ba pai sebab ukam try ni ka kota tu kota ladung syar tu klub penting bang pi mentan umdan ni kata kana ka proof kana ba kadi ke jungu te ye net ukam uburi boro belas na yang sasem tu udani ka patap dan ka international biang lu boro te ka ukam mat kam tamang ngi pat ka sinong we ndai ban pendik ka sinong bat ka we sotonat ka we ba lang ba na kalian ke board of director kila dem akan hal yang ka apa ka sinong te kiri kim ban pen kanya ka anja ka sinong lada kania ka layat mentang like yat ke berdai lada syakmat kania lada ki pendik bing ino sinong ki penmi kana kono ta ka sinong anytime kala ban khang yang kala ban let yang kono da ka baero kam da digere tengi sotunat ni we ba na kalian i emily jongiri lakran sayang tu apa lakran bet iki ba lada ki corporate ba ka sinong ngan dan rakat baki ime iri de presiden jong SGA de permanent member jong Shillong Golf Club ila kan shay kiru te kiri kila sutu ba yang nani shikmat ar gidon kam konon ngin corporate lang ba Shillong ngi rangkat bang titai ulam phang ke yang dobar thawan ke jala u Thomas e sangma hakasni balang jong ka tayo ulale jurep bat khmi benya ya ke jingte ya ke yang dobar thawan ba thamai ke jala ka badan hamau diang New Shillong Township Hagani ke jinglet jurep ya ke jingte jong yang dobar thawan ke jala ka bathamai ke badan hamau diang ha New Shillong Laidon lang u secretary ke yang dobar thawan umalthus es sangma u Dr. Andrew Simons advisor legislation atau Pak Raja Karpuri belong u deputy secretary ki head officer bagi engineer dekat PWD ki project chief architect bat contractor bani keran halor ki wei pat ki benta bat menchim khia la demi ki du ki jing e hagane ke jaka u lampang ula khmi hi dalade ke jinglong jingman ki kam ki jam bat keru kompentrei khamtam habagane ke jingte ke dai ke belajan dapura artat Baula penpau ke jing senguhun halor keru komiat ka kam bat penpau ru bagi jingte ke layak renti kat kum ke jingbo e kepor Thomas e sangma ula yang scam ke jingkut jingmut ban penti kena bai ke project an pendap ke kepor bat banjur ya ke jing kongsan bandon ya ke jingi trailang hapdeng jiki tenak boper naga benta kan ke project Hadirin ke jing sapriang ki kubor bau MLA kanong po constituency uba Meral Bons im ula ban mi no nakaseng United Democratic Party UDP ban penyaso syaka National People's Party lani ke NPP hakala sing ublay jong katayo uba Meral Bon ula pen bana ba shim la kentai ne pin shisai kini ki kubor ba ula ong bakapor hi kan sabatay la unne ne un mi no naka UDP Halor ke jing mi kubor bau MLA kanong po constituency uba Meral Bonds iam baula ban mi no nakaseng UDP ban penlet penyaso apat kaseng NPP uba Meral Bonds iam shim la kentai ne pin shisai kini ki kubor Ndre ula ong bau diunong mi kemat uba kinong song kanong po kila ke jing shania akasnem arhajar kat pra bat arhajar arpulai Ula ong bakat bala upersyang bantrei bat hakabedai pat bakasnem arhajar arpupra ka porhi kan se tho bat ka bakam don kam kalong baginong te vote ka constituency nanu po ki ban sai ka dak yu ya ke ai ka budai banle da ka bakadau ru ba manta ka kenti du khot jong seng UDP bat umi khamat ka seng hak yang dor bar thawan ke jella ula job na ka tiket jong ka seng UDP ka snam arhajar arpulai bat usngungu ba shim la phaidin na kata
Ndrai ulang bahaga senam arajar arbupra ke igaban saja kan selongkat kum kejingnya kepor. Uba Meral Bonds ia mula penpau bah kanu kanu kejingnya lenti ka kamsan pertai kan syong ba ka jingmut jiginong syong snong na constituency. Haba kelipat alor kejing keno badan kejing pat ya pok kasang UDP. Ula kentat budan bentah kanu kanu kenhuan na ne kejing keren kebai dai ba kata. Betoru babon kisang san pertai kilawan bane keren bat ba kene kene kerukom akasan syar pat ba. I will tell you frankly, I am the legislator in which the people of Nongpo has reposed faith and confidence in 2018 as well as in 2023. As much as I can, I have tried to perform. I'm not saying that I have performed 100%. Even me, I'm a human being. But as much as I can, I have tried to perform. Now when it comes about 2028, time will tell. And most importantly is the electorate of Nongpo constituency who will give me hint what shall I do. I hope you understand. No. The peoples have the power, the leaders, the people of my constituent, based on their support, based on the feedback, I can give you a categorical response on this. But right now, I am a member of the United Democratic Party. I represent this party in the Legislative Assembly. I won on this ticket in 2023. I am so thankful for that. There's no turning back on that. But 2028, what will happen, that time will tell. I've told you that all party is a challenger for me. All candidate, all political party. Even BJP also is strong. They have good party organization. They have contacted you as well, right? That will leave it to me. Who has contacted me or who has BJP not? has contacted you, right? All political party have contacted me. All. As a friend, I have friend in all political parties. So exchange call, No, messaging. joining offer. Was there See, in any a feel-up? vibrant democracy, Was discussion is always there. Leaving party, joining party, doing well. All this is a part of a discussion in a vibrant democracy. Was there any feelers from BJP? Feelers from all parties. Umentri ke pulih putih ubalak kemen rumbui ulong lada ke sorkar ke syem ya karai halo ke jing temu ban penkiu ya kabai pulih haki college sorkar kan keta ya ke semla pulih ne ya ki kimi kikpa hendrai ban ai bor ki college halo ke nongrim baken la ban penyat syakhamat iki kam ki badon kam pisah mardor klam da ap shua ya ke jing mencur na ke sorkar. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Jela Meghalaya ubalak kemen rumbui ula kentat ya ke jing kenok bak sorkar kalek Shiliang. Haga District Eastern West Khasi Hills, halor ke Mang Pisa ban Maramot, yaki skol LP. Laban penken mau, OMDC kamau that reshan ba powel soklet ula keno ba sarkar kalamang Pisa, tang na kebenta pratli skol LP, naki prapoi teli baro ki badan Haga District. Haba jubah begane menteri ula pensyai banadok kesenam arhajar khatpra ke sarkar kelas dang, ya gejing terekam haga mission mode, ban pentamai bat shna thamai yagi building school abar ke Jela. Ula penrap bagi jingdan kam bacna thamai ki yang skol ke poi hado arhajar klurtam. Kaba omla ban le ha ka shisen le bro. Jing mang Pisa menta na kebenta shispa prapoi teli ki skol LP ha ke Jela kadai kebenta jong ka ni commission kebenta ke pasau. Halor kani ubala kemen romboi ulaong ba kam mentoi ban syek kedukti. Ulaong ba kebedan kam kadai ke jing trelang namar kani ke jing mang tengka kam dai na kebenta ke jing mentoi MLA MDC no menteri sarkar. Ndrai kedai na kebenta kelawai jong ki khon ki kiti. Menteri ulau weru ya barok ki MDC benes nok tilang bak sarkar dak bamang tengka negi skim ke bagidon dari ki syam badan ki skol badan kam kerki e kejing maramot. Ulakot ya barok benet trailang kenang bak kam kan laj na kejing put bat ban la ban syakri ya ki kena skol. Tengam yo I ban ngam tip u tau ba keno kumno keno ya kata tengam la ban sebab ya u. Dari from the day 2000 nadu arja khatpra ngilashim ba ka education ban penthamai yaki school building kadai kawai na commission ke jingi ban aji kai khna tengi kat pangila ngi persyang bahawno snem sispa prapundri utli ki school kentup yaki bala ki ba at yaka stream ki high secondary school ngila sanction bat ngishna te minumla bandet
te UMDC rudan lagi jong ki skip ge ban snai ki school tu ladai ban mang pisa khambun kum UMDC sha kita ki school ki 4 dan tagi na le sarkar ka bangila it is a work in progress ni persang ban le ya kan pilai ihi kan ne kedai ka mission 4 phase 4 ka bangila ya ni nang teng shushu nama nado basdang arja khapra habang ya shong meeting bat chief star nak benta bakum no ban pe mar ba ki pun ki school ki balajot tinggi layo ya ka approximate estimate ka bangi dan kam ke ba arjar klur tam ha ka tu ko ban snai school thamai tengi tip bangi nam la ban sna ban le sne baro de chief star uang yangi ba we have to start somewhere. That's why mission 1 have started and now menta ke ka bangi sanction sispa praputu di school ke nam ta ka mission phase 4 kandang ya syakmat tengah kerpat ya baru ke stakeholder banyak stok kilang bat ka sarkar bangin le ya kaban kam tebat ka bakongsan kalong ba ngihap ban hak jaka ban keno ngidai ban appreciate ya ke bak sarkar kale bat ngin gently ngidai ban ayo marukaman to yang bang siap kedau kti iwe ngihap ban trilang kata ka digi kwa jangan ba ka jing mentoy kam de nak mentoy ka jing mentoy jong MNA no MDC nak mentoy jing mentoy minister ka de nak mentoy jing mentoy jogi khun ki jong tengah khat sumhaya paro to ni trelang bat ngayo I ba hapo no chi sa ngi ladam de hidau ko o neu chi sa ro ba menta konrot ke sangma tang kini ki bang yo antaro nginam yo san phup li ki snem ki ya kanu to li ki school ki ba yo su yo kran nang to nang ne de mentang la yo ban le sisin le kat ki bang nang de te nginom ni snap ya ka jing ot ki breu ndrengin le kat kum ka capacity ka jongi mangidan kam ban siwi ki lok philalet ye hi shong ba ka de shong ba konrat ke sangma bala in ban wat apisa nalor bangi ras ngi pengki ka lok ki ad hoc SSA ka bak ta yangi nakan rius pa tam klor sa ka praspa ad hoc klor tam ta ka sektor nalor kata ngila seng ya ki engineering college ngila seng ya ki university ngila seng ya ki medical college ngidang la ban renovate kanne kalong ba ka kalong kum ba ong ching sar ka sen ka banong kong ka ba ushim ya ka jing smai kung ching sar ong ba education is a top priority ka ba kang sanga khot ki tong in ya kredukti we tongin persang kat kum ka buat ka jengi bangin le ya ke ba hatam nak menta ka ecosystem education ecosystem hapo ka state ka jongi Hapadeng kajing persya ka bajor na kaseng HYC halo kajing temu ban penkiau ka bai pulia haki college sarkar. Menteri Ketera Pulih Putih bala kaben romboy ulami syakmat ban pensyai bagani kesenjam kan omonra kanu kajing kia na kajing keta ke samla pulia ne yaki kimeki kepa. Menteri ula kedau bagarukam sio scholarship na do kasnam arajar kat kendai kala kiobha. Kabalong kum kalat ban penpai biang ya kapisa ne ka fee reimbursement kabagi kena kelas sio syaki college. Ulapan kan mauru bahaga senam kabalalet ke sarkar Meghalaya hapo kejingelam ukonrat kongkal sangma lerap ekomba kendai kundai hajar ngut ki kena pulia dan kebai hendreu hajar tengka iwe yang baki skim beper halor kejing aibor autonomy yaki college ubal akban romboy ulapan syai bagani kadai kenang bagi college ken la ban peniat ikam kebedan kam pisa mardor kum ki kam excursion bat kiwe kam da abslame kejing menjor ke sarkar kabala ban shimpor de kisnam Ulaban rap bagi sarkar kam syam lalek jubor ban penkiau ka bai pulia nrilai kajing start jeng managing committee principal kinohikai bagi students union ban syam karai ke babiang tam. Menteri ulai nuksa ke basyai belara kawai ke college karai ban penkiau ka bai pulia na ka 10,000 syaka khatsan hajar tengka. Ikena pulia kendang siuhi ke dor ke berim ke belong 10,000 tengka. Ya kena kesan hajar ke batampat ki kena kin siau tang anda kila yo ya ke pisah scholarship leng baga direct benefit transfer. Ada kena ya scholarship dan kam ban siau kena ke pisah ke balapan kiu. Shosho menteri ulapan pau bagi sarkar kadang ya cakmat ban kentiu ya ke Pulih Putih de ke basnai di college sarkar ke batamai ha pathar kama mau pelang bat rongjeng. Kat baha motion road bajalapet ke jing trai kadang ya cakmat kenang bagi jing nang jing start ke bapaka kan kiau habaro kitan jong kajela. Na kwa ban pensyai kendiat halor ka negapang. Ta kapus matric scholarship hi kamut kadeka laban ong kadeka fee reimbursement.
na ka benta ka bai kelas ka ba ki khna ki seo te kumba phio I menta bah ki government college ka fees kalong ka baduna namar ka fees kaduna ka scholarship jong ka post matric scholarship ru ya ki ba qualify ban yo kaduna baki yo te halor ka ka phang kala don ka meeting ka bangia kren namar bahaba ong ka government college kamut baka government kan da pempiang A to Z in one go te ni perkhat ba namar ba bale ngim ai ya kata ka jing ya kibor jong ka college ka managing committee jong college ka ba kenthop ya ki student union ya ki nohikai principal ba kin page ki age ki kam jong ki ba kan ka autonomy ba kin penjat kala kin yo yaka habang ong kumta kalong ba kawe na kilat kabang I bagi government college menta nga late hakatukas ngili aten ya ka college week hapo jongka kyang nong ba government college ta ngiyo I ba pli kilong college week pan fon na do menno hado mentar kam lai pan ban le excursion kim late baro ka college ka department ki kwa ban late mentaus nim ko department next year ka department ter ka ban poet ka file ka ban approve tentang don pisa tentang la ban approve tentang da ka poet slam te din ta kadaw ba ni ong ba ka fees ka ba ka shim ka college kam day ban late ha ka government treasury ka day ban late ha ka account jong ka college bakin la ban pran kam biak jin kam jong ki kham tam ban ailat ya ki khna school ya ki extracurricular activities jong ki ban yara ban laru ban intervene ha ki no ni jit kam jong ka school kumba philong ong manta shubu karne ka particular college la sanction nang mata ki science stream nam ta ka art stream nam ta ka commerce stream hanre manta ka kum ka juk ka yai te ki don ki bakwa ban introduce ya ki certificate course additional ka kum ka education policy ka krenshai ba kila ban offer te na kin yo no ka kam sok ka sarkar ban shuthum ha ki skills development training hapo ka college te ka college kala ban khot ban padan kam da ka pisa ka ba shim na ki student namar ba lada phi kamau how na December ya ke engineering college nilasha yaki bahkan dan kata income generating scheme kaba ke engineering college ki professor hang tu ki lecturer hang tu ki laban shim ban ai consultant kan project bat ke income kadon ke policy ke bakin le te kumju ki college fu la kadon kan ke fund kaba kiyo peran kam ya jidun kam kijong ki menta ke bang ikren lada kentiu ya ka scholarship kamut kin stam ki kmi pa te ke formula ka ba ni advice ka shong college ban shim kumang ong menne ka patar khma kam yarangkat baka kian ba kam yarangkat baka sora kam yarangkat baka rong chen ter te ke ba kirim le ka shong haki bakin rai namar ba lada ki kipeng ke shu menta ka scholarship ka 2,000 kat kum ka ba kisai le lenesan hajar kat kum ka ba shai le increase 10% or 15% every year ya kat tu kila ban siu menta hendrai ka batam kila ban siu on dala yo scholarship dalam yo scholarship nai siu lada kaslan nomor ba menta kalong ba ka direct benefit transfer kamot ba menta ngi ong increase ya ka fees na ka sananja sa hoja kamu kin siu menta kamot ka ba ki ju shim kin shim ya kata plus 5 or 10% ka ba ki ju pengkeu ya ka batam beyond that kila ban ship on dalayo scholarship
Nomor ba, ladak principal jong ka Government College Usai. Ba kini ki kena kisiu ki scholarship hakador 10,000 na 10,000 ka ba kayo ngam tip. Kamut ba ngin la kinyo ka scholarship kata. Kanam kata ya kami pa kanam kata ya ka ya ki kena school. Markam de kin sasiu ya ka batsa. Ya ka ba increase on the layo scholarship. Marka scholarship lada ka fees kelong 10,000 kinyo more or less 10,000 ka la khatsana jar more or less. Ubasa hostel ukam he ter. Te kata ngakwa ban pensyai. Kisamla ka mauhati hagsi palay jong katayo kila berengam ban kang talano ya ka mauhati PHC bat ya ka maulas na PHC lada ka sorka jala kam penbiang ya ki doktor ban ajing sumari ki pajba kamtam habakini ki atle ki jaka sumar ki dai ki bala shusha ben menta labun pun snem. Dak jin sukya ka bajur halo ki jing no benj ki bor ka sarkar jala kamtam katnat ka koi ka kya hagaban penbiang doktor haki artli ki jaka sumar. Mentana kiliang ka kenhun ki samla ka than mauhati kila berengam ban kang talai ka mauhati PHC bat ka maulas nai PHC. Ada ka sarkar kam penbiang doktor Mardor rengkat ka jing penbiang ki dawai badan kam hagini ki jaka ai jing sumar. Haka bayadai bakane ka jing bam penbiang doktor hagini ki artli ki PHC. Ka kenhun ki samla na mauhati ki lalit bani kendo ya ka District Medical and Health Officer Hanongpo. Haka bagil ai tiru ikador khas bandawa ban penbiang doktor Mardor hagini ki artli ki PHC. Habakrani kilat patai kubor uba Shanlang Dengdo beruba Donald Mukti. Kila penpau gijing sokya ke bajor lor ke jing mat ke jing et kinong song shnong ke than mauhati kamtam ke badi ke than ke badan ni ki spatli ki shnong. Ki ba mat jing et tang namar ke jing bam dan doktor la katu ke nepor ha ka mauhati bat ka maulas nai PHC. Ba ke jing bam yoru ki dawai ki babiang ha kini ki jaka sumar. Kili tu ru babun sien ki upat ba ki bajulet ban sumar ha kini ki jaka sumar ki hab ban pai thli klem da yo jing sumar. Namar ke jing bamdon jing doktor MBBS neki medical officer. Kababu jing yaki kamtam gitu ki bawan ki longyeng ki badok. Ki bahab ne sumar shado sning bat ki we ki jaka kamtam sha sorshilong. Ni samla ki longru ba kam mentoy la ka sarkar jala ka phai khmat tang cheki kampan roy ban mentoy manura manu la kam phai khmat ban penbit penbiang ya ki jaka jing sumar ha ki than kundong. Shuru kini ki samla ki blasaki ki jing opat ba ha ka bayde ba ki jing mambiang ki doktor ba ki dawai ki badan kam kerki kamtam na ka benta ki long keme ki khelong kena ba ki balasan. Kila berngam balada ka sarkar kamla bandai yai halor kene kamat. Kimban si ban shimi kilat beteng ban kang talano yakini artli ki PHC. Kumah mau ti PHC menta jan lai benai mden doktor. Nang ta kumah maulas nai PHC kumbala batain i la jandan kumba arsnem i mden doktor. Te ngam tip ka nakai ka daw ba ka surka kamla ban pha doktor. Ngisung thu ki jinge ki babun ngimat habaki doktor kim don hapo ka PHC. Kinong pang kiba man lakas ni kinong kakun kiba man lakas ni gibri kiba don kami jing sumar kiba baru arsa kunta tila da u doktor don po ka PHC mo kanlong ka ka bam singo tenat ken nakabenta kinong pang nama teng kilawan ki jaka kiba jengai lagi dong kita ki jungi andala po PHC don doktor kinas bapli haka jing mamla ban mo ban le nakabenta ka to jing pang kipha ban le iski wi pade ki jaka sumar kaba wan raru ya kajing singosi bat kajing singodiaw nakabenta ki nong song kiba don apa kajing duk jing kerdu bat ru kum ki samla ni singo ban ong ba kane baru kum mane kadai ka kajing duna jong ka sarkar ka failure jong ka government lani ka weakness jong ka government kumba mau kumbang ilayo singo ni tibal adab nakaliang jong minister jong ka health uong ba kadaw kadai namar baki doktor kim jutre ban lek siki nong kandong ka sarkar hi ngakwa ban khamnyon ka sarkar mak kani baro kideh kidaw jong sarkar ka sarkar hi mekalaya kadai ka sarkar kaba mo kaba sotenat tang ban penmi ki polisi nakabenta ka jing mentoy simet ka jongka nang ta ka sotenat utang na ban pulut phot iki pisa ki bari hok jong pajba ten rei bali pade kamla ban ai siki nong kandong wat pang uwe u doktor Hangtay po mau ti PHC bara po mau snai PHC ngidan kam MBBS doktor. Ho ngimla banlen ayus ngidan tang bahan rila da omdan pade MBBS doktor pade kanwara ka jing nakabenta
babun haki liang baro ngi ko mikun samla ngin simpat da ko kasin jam wal da don kam ban khang talas don ka to ka PIC ru nama balai ka jing bomdan doktor da ki benai da kisnem ka pen bitar ngi ki kun samla ki ba kwa ban tri hok na ka benta ka bha kamyat jong upaj ba Kinuyalam Kehinyotrep Youth Council HYC West Khasi Hills District. Akaskeba Arjong Katayo, Glele Yakendo, Yo Chief Executive Member CEM Jong KHEDC Uba Winston Tony Lingdo, Banpen Pavyak Jing Sokia, Halok Jingdon, Hadu Kandai Popra Nakashispa, Ginong Kayi, Kibamday Kiriulum, Hakayo Shalang, Kibalakani no, Yakapliang Ja, Jong Kitrairi, Trai Muluk. Hakahnya terik uyayong arhajar arpun beliau kinong elam jong ke HYC West Khasi Hills District kibakentup yu Presiden uba alum langkar simlia kilalit manikendu yu Chief Executive Member jong ke KHADC uba Winston Tony Lingdo. Kani kejeng kendu kalong berkentu ya ke Council bakan Shimkia hakaban pendram halol kejeng lap jong ke seng hakasau terik uyayong hayo syalang hakabala syam bakumba kendai pupra nak sispa nak kinong kayi hagini gayo kidai kibriyo kiba nabar kejela bak kibam de kitrai jela. Nagliang ke HYC kelapen sengaw gimat kibakentup baki yo kum kayo rambrai nong ston mau ed beriang do ka kamai kaji keranggan haga keti jong kibriyo kibde kitrai jela baki kasi. Ndre hiyo syalang pat lakani eno di kibriyo kibanabar. Lasyam bakum basis pak prapo tiligidukan kibadan syalang kimdon ya ki trading license kibabiang. Kito kibadan ru kidai kibalapen temai kado akasenam arhajar ka kendai. Kaseng kelakano bikini kinong kayi kilak don board nak ba apply labor license na Deputy Commissioner ke District West Khasi Hills. Bat penlong yaka professional tax kum ki badai ki contractor hanong ston klem da ken snap yaki an jong ka ki HADC uba lum lang ule tho managaliang Chief Executive Member uba Winston Tony Lingdo ula kular ban let kenrahi dla dia ban lap ekajik shisha bat ula pensyai ban adu menta ban yo trading license de ban yo yak NOC bat kajing soy ne ki sangut ki dukhat ke Executive Committee ne ki nong peniat bahakamat bat ombet ban cuai pathar Nagaliang ba lumlang ulong bala deja begini hidukan ki khang lupa kesni ba ke District Council ba ke senggelet kenra ke HYC kan omsong thai tat anda la khang khadap sendoni kini hidukan baro ki bala play bean kiar hayo shalang ban kenra ya ke menderi ki badan hangtai ki bala wan kini ya ka yoga kot khamtam ka hiki khayi ka pateng apo jong West Khasi Hills District kumba shu kedau kliat banagaliang jongi ngidan kayo rambrai ngidan kayo nongson ngidan kayo rangdo ngidan kayo moek barki bubun kiyo hapo jong West Khasi Hills District handai yakini baro la kamai kaji daki paradok persnam ki jongi retang kayo syalang kabala kit ngil pangila syakni no haki barjala nagaliang jongi pau je sosi halo kani ke pentah ban nagaliang jongi hakini kasngi hadin bangila lap kumba sispa prapo tam teliki dukan ki badan hangki ki bomdon trading license wat kawairu nagaliang jongi kumbangi lakran hilat patai kubor bakidan gibala renew khadu arjar fra arjar khandai khadu arjar khatway ar kumta terter tin nakaliang kejongi ngi hagani gasngi bomtang ni sokmen sibun bangilayo ban yakindu bad ya i batoni bari CM jong ka KHDC bad hadin ke bangilai tai bad i bangini ya kajingker par kejongi tang kawai ban nakaliang KHDC kam desu ban renew ya ki trading license jong kita gibar celah ki bala don hayo syalang ki bom sot nyo ya ka KHDC ya ni kisnem ku paladap nagaliang jongi ho ngi lap ru bun ki aka ki ba bakta khamtam nagaliang ka KHDC ya ki por paladap ke jenglek jong ki nong tre jong ka KHDC ki nong pai sata rengi kuran ba yak ba matangi kerpat ki KHDC hapo jong jing yalam jong ka WPP bagi dem perkhat kalong ba kim dai su ban ai trading license kini bar jalan nama ki sngo banwan ha KHDC jengai galenti kisngo banwan hang ni ki apply da kawe pat ka formula bagi le barjala bagi apply da ka labor license pat naka no deputy commissioner jongka labor jongka West Khasi Hills District te kumno gi wan khayi ragi apply bat da ka labor license naka deputy commissioner jongka West Khasi Hills District te ngi gi apply gi provisional tax ru jongka KHDC pat kimuan hang ne pat kimuan ban apply hang ni trading license ki apply pat nang te na ka branch ke jong ka KHDC kepada nanong ston te ki le kum ki kontraktor nang tang ban yo ka kot ka bakidan na KHDC te ki jing le thok jong di khar salang kalau long kumba install di ka jat mendu jongi kumba install ke wada KHDC bari ki bor jo ka an nagaliang jong i long ba kumba nagaliang jong i ni snam nagaliang ka isi ila dep ai notification saki dorpasnong saki sim
bakim dei ban ai NOC yagi bar jela ki ba ki la ki jongi tingi so thu apo West Council District ya bar ki kam khayi pateng nakaliang jongi bru jongi West Council District kam tam ki jait bru jongi ki langam ki badan hak tu area Shalang ki la hi baniang jong ki jat habde ka kamai ka ji ki nakaliang jongi la kerpari i ban besu ban ai ban renew ki trading license nakaliang jong i CM yong ba ban renew menta ye trading license don kam ya ka NOC kepala soi ku pasal sangut ki dekat sangut sejong ki dekat jong ka easy lan di kana kunu benta rengi i ba ke jinglak jong i ki NOC ki ba katu kan ni pini NOC rela soi tang don nang lam snong barkum ta ter di nakliang jong i la kren sai ba kinwat kilat kelinti kin pendek suamenta kat nungut kidan ki ba juri nu hani ki wan apply trading license hani hadin kata nakliang jong ki kila kular khmat jong i bakin sahiar hayo Shalang ban khandra ya gemender kumbon nakliang jongi kelalap de nakliang jongi kisah pentip ru yang ingin saya lelang kata kesini bar kapakusan kolong ban nakliang jongi ngila keren sai bat nakliang jongi yu iba desig ni bar jalala de yo pentip wat yang i hakni ki hakasni sajan ke bangilek ngiklam pentip ya no bangilek yang tu lapan kre gidan katu kini balakang dan nakliang jong police department ke bawah wan dekat barni rai nakliang jong police department ngila keren sai bangiwan hang ni amdei bangiwan ban ya kenduk kam bar police department rai ngiwan lagi jong kam ban khenrai ke mendari ke bodon apo jong yau Shalang de nakliang jong ki gila ailat yang i bar bangin le ya ke bentang ngila khang no idukan palat sispa patut lagi dukan bar nakliang jong i laong CM la sei la nakliang fi kentip kan salong kumta rai nakliang jong i ong ba la dalap ya kita kiba khang no idukan rawan ke nakliang jong kaki CDC kan sil no ya kita idukan kiba khang haswa bakin wan nakliang jong ki tinga ngai nakliang jong ki rampak snong kin ai jing etrelang ka thong jong HYC kalong kamdai kan nu bentah re ka thong ka jong kalong bangin kini no ya kayo Shalang habdai ka kamai ka ji bangin yo no daki bru jongi hajaka ban yo ki parjala kata ka ka thong ka jongi ikermen scam pakai CDC balong hagini tayo banwan kan sapten bet ke enforcement ka baklan marngi sautu ban hiar hayo Shalang ban hiar tang kumba shipho arpangut ki police naki enforcement lese kam dai ka kam ka basuk wan nakliang jongi ru ngi hiar daki kispa ngutam rengi idang plang bun ki bar jela ki badan nang tu di nakliang jong ka jong CM uang ban nakliang jongi swa pengile Shalang gin pen kre ka enforcement ka baklan ban saya lelang nakliang jongi uang ba insa pidip yang iru bangini lelang ketika Hakasni palai jong katayo kisamla kathain mau plang kilale yakando yo menteri rangba kajala ukonrat ke sangma hakaba kila dawa ban kenteu kerdan no ya mau plang government upper primary school shaka secondary school namar ke jing bomdon ya secondary school hakathan kalapen long ya ki khna ban e no ya jing pulie jongki Kisamla kathan mau pelang haka kendai truk uyayong arhajar arpundrio. Klekendo yu menteri rangba kejalau Konrad Kongkal Sangma bandawa ban kente kerdan no ya ka mau pelang government upper primary school. Caka kerdan secondary. Kini ke sekolah kebeladan lupa nadok kesenam syajar kendai sepa arpupra kala ajing syakri kumba kendai puprasnam. Ndri haduk menta kadangkut tang haduk ke kelas A. Donald Albert Kurba udah penpau baga jing bomdan ka kerdan secondary ke penlong ye kena ki beduk bensange no ke jing puli ke jongki. Namar kimdan pisah syuk banik puli syik jaka ke bakam jengai ni ke bakam remdor. Ni samla ke penpau ke jing sokya bo menteri rang badu pat syamlai kanu ku kular ke betikena. Wat dia menteri katana puli putih bare meru Tadak bani kendo Ndri amsyum dan kanu-kanu kejingnya ceprang Kaskul kan rakie ya kejingdap Shis pak senam Haga senam arhajar arpupra Kini kisamla kilapan pau bakalong kebasengusi Bagaskul kerang saakum ni Walak ladan kejaka kebahe Iwei point iwei saw akar Kebabiang man kentiu kerdan no Kani kaskul kamdan jengker Kebawar ajeng maru ki kena apulia Namar ka jingrung Jongki merat bat ki beriau Kem dayo jengbet. Kini kisamla rekat ke jengkersan ki dorbar senong bat ki kenhuan jongkatan ki lekentu ke sorkar ban syemkian omardor. Dam gumta kalawai jong ke jengpuli ki kena akatan mau pelang kandang hiar bat ka jengpap skul ru kandang kiyo. Ban pensau ya ban sempit yang berendam chief minister ban kendu ban kerpan itu ban upgrade yang di skul syaka government secondary school mau pelang. Te kejingwan jungi minta kesemu. Kalau kecil kedua juga cuma kalau positif ni kalau awak kalian kendiat dari banong ada petata banong asuransi minggu ada ubah banong krik ada sekolah kan kamu katakan chance kamu dadan dari
kat kum ke jing ya kenduk jing iu ta buang ba kala bandon ladangi upgrade jaka in upgrade nak secondary bat ka high secondary ru bat ha bai dei bakan ni ka ka ba pen shon ya ka men sim ka jong haru men sim jong i bang iwan ang ni bang iwan ba ka kajing kelong kata kajing drop out kajing i no ki kena kajing puli bat don ru kajing siam jong kat tu kat ni kena bang kenduk ki ba macam senam ki bala pas nak kelas 8 nak kali ki balik club continue su kajing puli ka jong ki om bangin update adu andala yang sa continue kajing puli ka jong i andangil ngelayo ya kan ni ka secondary school kan ni school pat don ru ka ba kampen shon susu lele yang kalong ba ki don ki kena school ki ba menta ki ba ki om bangin pen feel kenang mu tahu senam bat tat adu bangin dayo bat continue kan ni school anda kaladon yang kata secondary section insa ba kenang bangin yo pen teng yang kan ni school kan ki kwa bakin pen feel kenang Giro kita langsung ni ini saya kemarin lah ketika dia penting kenapa bah kacang ada jubili karena belum terkarung pong cis ni dari karung karung ru pengenyo karena mengelak penting untuk mau jam saya kemarin berindon ya ka high secondary school kapan ru jimun tu ya baru kena langsung jadi kadung ketan buat kamtam ki beri bawan tahun ni kisam kodok buat kamta mah apa yang ada cis pasam tinggal akhirnya nanti kamtam ke sarkar kan dia kambah mah di ngatrai wala lagi private school tu his pasna ngatrai ka mau jam lagi terlak di ke ba ka hai juga gaji achieve jengki terlak di ke ba he dan mereka bolong mentah mau pulang his pasna per bidang tang secondary tenang tang hapo UP terus tang taru bidang dan enrollment kan akhir tangi ni kwa malam bakan gaji his pasna ni kwa bakan dia enrollment hak juga poin kwa bakan di budan yang sekolah tangi dak kerpa dak sakar ba kacum kiai ni nama kani rap yaki betul besok memberi bodoh kena sosnong yang adong katan pulang UMLA kanong po constituency uba Meral Bonds im rengkat lang ba kino yalam shnong hakalas ng ublay jong katayo kilali yakandu yung menteri sorkar uba kmi yakatanat revenue and disaster management uba lakmen rumboy ban pensaw yakijing kaba kilamat nakijing wanen shop kabor mariang bat ke eryong kabaraja hakini kikindiat singi UMLA kanong po uba Meral Bonds im rengkat ba kino yalam shnong nagitan pamri o skun sang bangla arpomer so akwai laila pat kiwede kishnong mamarjan haka handro trek yayong arajar arpunrio kilalit bani kendo yu menteri katana revenue and disaster management ubala kemen rumboy kani kejing kendo kalong ban pensngo holo kejing ki baginong shnong kilamat hadian kejing dan shop ki bor kamariang bat ke eryong ka belaja hakini ki khendiat sngi balalai Habagran kilat patai kubor uba Meral Bonds ia mula kentu yu menteri ba ke sarkar kadai banten stat akaban pelat ploy pisah syaka district disaster management authority nang mani oban sam no mardo rek pisah kinong shnong ba kinong rep kibala syak tajur ulong mamala kasnam ki benai leber dia yong ki juja kijingja ba shaliet kinong yang hak eryong bad wemeli ulapat sngo ba district kadai bandan lupa yitin sob yang ban sam kam ploy kilong yang baduk adin kijing syap penjular haki buat kamariang Ula kentu ke sarkar ban mang pisah kambon apa ke District Disaster Management Authority kenang bagi Deputy Commissioner kini ban pelaj ke jingerap klam da upslam ke jingbet na kenong ba shilong. Uba Meral Bonds ia mulupan pa ke jing sokya ba wala ke sarkar ketemu benerap rekru komplet ke pisah ke jushempor hadu ada kisnam. Ula ban bagi sarkar ke ban penkelai ke rekru kom trekam badai ban penti kena bagi jingerap ke poy tiki beliau kiba mat ke jingja ha kapor kaba kimat ke jing kenang bakin yo kijing yarap ha kapor kapabiang bat kini kijing ja bekiwan cubo ka jam nda keseng kidon ki jingthung ki bladu no bat khamtam ki longying ki basha khliet ka tunum bat unta ter siteng met ki hap net phedri saki jaka ki bahing ki bahasam de kum gitu kumot ba mar de ban penpoi yaki jing yarap bro cika tangam ong bekimyo jing yarap ki yo hi kidon ba penpoi di marbam da biwe ki tiar gitar pada dengan ikran ru badai ban pentikna badai ban la ban ai de kerja tin ki CGI sheet ani ki terpal ban yarap immediate relief kene ki ba kongsan ba ya kene ki dedicated fund ka badai ban park hapo DDMA hapo ke district kadi ban don khambun khnang ba ki deputy commissioner ki ban ha keleng ki district hapo ke jela kini yo ban penlai jadi pisasha kitu ki longying ki longsam lani ki nongrep ki bamat ya kitu kijing sa kata agamariang di kita artli gimat ki bangila pensngo sya menteri bat ki officer
pada keju bapor ngi kenturu na kapor sekapor balong bapor sarkar kan simkhia bat komju di district administration kin simkhia na dapat penstet ya kakam marangi sungthu kinong trei ke badon haki CNRD block lani ha district administration ki persang ni kat balak kabut kebor man penstet mateng teng ki ni ki jingherap ki bedi man poi se ki longying lani ki nong rep teng la sisnem teng la arsnem ro teng kim padio kan ni kala jah ki por ladep dia ke jing tumu ni so khya kan ni sa wan ban ya kandu dak si lang ba jo kan ke dedication kan ni kam dei tang nam ta them ribu hai ki di nam ta ka jelai bro roi kenang ba in penstet ya kam ki por ke banwan nang ta ki jing ai jing rap ya ki besar ta mun ba jo ka mariam ta ki ki Habang inya peteng biang iki kubor sa sising in penken mau yaki mat pakong san jong ko kubor mentak tayo. Hau Menteri Kesokar Pedang lek pen pau jing skokia o Menteri Rang Ba bat ke CBCI halo ke FCRA Amendment Bill. Lada pikwa ILP 8 schedule jetno ya ke BJP ong uba san bor shulai. Ra ki pulet ya ke noyalam ke GTF ba penlong jing yaki daga basyat tangan Hakmat Secretariat. Dawa ke GCMDA banti dawyong da kajing start science kat kum kajing long katang. Mi kajing thermau na jurong yen kat badang ya rally ke KSU Halaban. Subajur ki pulit yau Kennedy Concert halo kajing lap ya kemet yap kawai kalong kemi Hanora. Kapor kan sabatay langan ne ningan mi no na ki UDP ong uba Meral Bonds im. Bat ke Gorkha Patsala Higher Secondary School ke bat ya kekerdan Banengkong hak SSLC examination result arajar arpon rio kecing pas berok kawai kalong prapon rio point prasau nakasispa. UMLA kanong po constituency uba Meral Bonds merengkat bagi officer jong katana textiles bat MBMA kila pensya sikinong tanjan ki bahap apo jong umling CNRD block halor ke jingaram nak scheme CM Elevate bat kiwei ki jimentoy ka bakila banyo nak sarkar hakabiade bat kakam tanjan. Hadin ke jingap kumbasis nam shiteng kinong tanjan ya pok umling CNRD block mentagi layo ke jing syah hilor ke jingarap nak scheme CM Elevate. Kani kalong hadian ke jing ya kendo belelam du MLA kanong po ba Meral Bonds CM rengkat ke officer ke MBMA ba katana textiles. Abakira ni kila patai kubor ba Meral Bonds CM mulai tu ba barok ke bayo jingarap kinyo nyo pupra hajar tengka iwei. Nakane khatsan hajar tengka kan dekaram kabade bensio hopo nyo snam. Rengkat ke moratorium lani ka syuti keban ram lani kapor keban map kendiat hakaban ailat yaki bagi nak mensiu garam ke belong sisnam. Uno yo jengerap wahab ban senyang tangsan nak sispa balai ikut baik ke working capital dan nak bisa menterikam antap siki akaun hapok lai benai. Ya kitiar tanjan dan nak frame loom ansasam siki arspa sam pongut kinong tanjan hapok lai benai. Wemeli uli tu bagi ni KKA gidi gibalas slam na dogas nam arhajar arpusau namar gijing ya yang technical. Ndrai lengba kene gijing lang lalak ban penbet no ya baro. Nalor ke CM Elevate. Uba Meral Bonds CM mulu pentip bro bakatanat sericulture bat handloom kan bateng bansa megi workshop bat kiwei gijing rap ban gentiau ya kayo kot jong ginong tanjan eri silk haga distrik Rimhoi. Kani ke bangilu meeting mereka sengi gede kedrika sia ke scheme CM Elevate ke bagi tanjan ki reverse ki jong handloom ki dei penyo na po area macam ni. Isutu sorkar kala persang ban biang di kam di pun mening la yo ban khot ya executive director jom ka MBMA nembat ke official kumjuro director jom ka textile department bat di district handloom officer jom ni ban review ya ki babun ki project ki ba ki nong tanjan jom ni kila dep ban yo ban haju popor ya ki badang dei ban yo bat kamtam gini ginong tanjung ni bedon rengkat mata kesenian ni kita apply ya kena ke CM Elevate usnem aja pusau de kidon ki issue kiba ki kimsam la yo adu mentah kadang-kadang la khot kini meeting ban penting kena bagi yo no ya kitu ki jingarap kiba kidei ban yo ha ka ban yo ya provision ke badan bikin ai ya ke loom bat hagaju ke por ban yo ya ka working capital bikin tit sai kita teter ka bakan thup ya ka ne ka amount ya ka bakila ai kerpang na ka mentag individual ki yo komba nyo pu prahajar iwe individual beneficiary bat bahang ne ka don ka loan komponen
ka bakum bakat san hajar ketika luan ka bakin hapon siupat nalor ka individual contribution ko 100% na kilangki beneficiary ta ka beri berkani gidon ki issue kendiat mentala arsnem dona tam mentaki kim syam layo ten takadaw ngila lum ya kenika meeting mentaka sengi bat ngila shine ngila ya keren bat bangi penpau jeng sungu ak menta jong ini ginong tang jong ngi ki bala shimkia ban ya wan ak ni kecaka office tunahan ni berkomju ke official na kaliang jong ka surka ki bala pensyai ki bala pentikena ba kan ya baik nang ne sakmat kat bala ngin persang usig jing dunah ne tai pindon ni dan re ngin persang kat bala ban pentikena ba kini ki jengerap lomba jong siam ban biat kin poi seki nong than ki ba I ki jong ni alor gani giwi kemat ki bagi review bat ki officer ki long hakabedi bat ki we de ki bentaro ki badan jong ki group jong ki society jong ki SAG ru ki kentuk lang ni ya ki banyak sayo ya kini ki jengerap ka kan kam he ki jengerap hakabedi bat kini ki group bat ki SAG ki baki kin sayo bat kan long ga jingker ku na gum ta jong ki haki por ki banwan Kamigalia Board of School Education MBOS hagasngi baar jong katayo kalapan banaya ka result jong ka Secondary School Living Certificate SSLC examination arajar arpon rio bad uwangal lama ukana school jong ka Gorkha Patsala Higher Secondary School Shillong ulayo bad ekakerdan ka baning kong ke East Khasi Hills kala beteng biang ban bat ya ka nam kum ke district ka babundu ki khana school ki bapas ka examine ka balakot syaka khandai posau point iwe hinyo na ka shispa Ka Meghalaya Board of School Education MBOS hakahnya tarik biayong arajar arpun rio kalapani eg result jong ka examine Secondary School Living Certificate SSLC ne ka matrik hakaba ka school Gorkha Patsala Higher Secondary School Shillong kalawan hakakerdan baningkong ukana pulia jong ka Gorkha Patsala Higher Secondary School wanggal lama we obat kakerdan ka baningkong da ka bayo sanspa prapusan marks na ka handospa lalor wanggal kan ka school kalayo ban kiyor ki kerdan ki bhajrong lengbau Aditya Thapau balayo obat kakerdan bahnyo da ka bayo sanspa androp kunai marks bat usyarat chetri balayo kakerdan bapra da ka bayo sanspa androp pra marks Vishal Kumar nak school MB Rosebud Higher Secondary School Turau lawan kakerdan baar da ka bayo sanspa anyo pendro marks kadba ka Prajupta Roy na 7th set Higher Secondary School Shillong bat ka Rinita Das na Kapichan A Sangma Memorial Public Secondary School Tura kilabat lang ya kekerdan balai da ka bayo sanspa anyo pesan marks hagani ka kenti ke district East Khasi Hills kalayo ya kekerdan gum ke district ke babone agi bapas hakaba kalayo kendai pusau point iwe hinyo nak sispa ke district West Khasi Hills kalawan kekerdan ke baar da ke bayo kendai puar point kendai san nak sispa bot sada ke South Garo Hills kaba prapu pra point sau pra nak sispa bat ke district Rimhoi kaba prapu point not sau nak sispa ki district Gibduna ek jinpas ki kentup ke South West Garo Hills kaba yo nyuksau point san sau nak sispa bat East Garo Hills kaba nyupuar point lai nak sispa baru ki kena ek belele ek examine ki long 10 hajar untuk spa ar prangut akaba 10 hajar ar spa ar prangut lapas kini kapani ba ka jinpas baru kalong prapun real point rasau nak sispa ag jela lada pia kat kum ki kerdan boper ikna ki bahab aga regular 1 ki lapas kandai pulai point line nak sispa aga regular 2 Prapo point new ar sispa ki bahab ka kedan private ki bapat kedan subsan point iwe kendai sispa but non regular kilong sapulai point lain real sispa ha ka bedai bat ki kenhun benreu boper ki ban na ka kenhun schedule tribe kisendrang ki belapas kilong prapun real point iwe kendai sispa bat ki kenthai kilong prapun real point san not sispa ki bahab ka top general ki balapas kilong na kilang sinrang kendai pusau point iwe sau nak sispa bana kilang ki kenthai kendai puar point prapra nak sispa ke result jong kene ka snam kapni bagajing pule kala kio bha la dai nujor baki snam 8000 ar puar hado 8000 ar pusau agasnam 8000 ar puar gajing pas kalong san pun reo point kendai reo nak sispa agasnam 8000 ar purai kalong san puai point kendai lain nak sispa bat ha ka snam
arhajar arpsau kolong sampusan poin panuat arjispa. Andrei kajing pas kaba menta kesenam arhajar arpun rio kajan nesriam bat kesenam arhajar arpusan. Hakaba kesenam arhajar arpusan kiba pas kidan prapunyo poin iwinuat arjispa bat menta kesenam arhajar arpun rio pat kiba pas kidan prapun rio poin prasau arjispa. To be honest, I was so nervous I didn't even check my results. My phone was on flight mode, and when the time came, I directly came to my school, and I saw all the commotion going on in my school. Their wildness, chaos was going on, and when they briefed me about my result, like I could not even believe it, and I'm just so happy, and it feels just like a dream, and it feels ethereal, otherworldly. What I think that is that you should never think that you're less than anyone. You can come even from the rural side or even from the cities. You can even be, you can even not score much in your previous classes. But what it takes is hard work. The foremost thing is that you have to believe in yourself. Because if you don't believe in yourself, then who else will? Nobody's expectation and belief matters, but what matters is you and your mindset. You have to work hard for it. You have to hone your skills. You have to improve in what you lack. And to be honest, you should not be a bookworm. You should not only be books. You should have a whole life experience. Live your class 10 throughout and live your studies. You should know everything. Don't be a bookworm. Have vast knowledge of your topics. And when you write, this is my advice, that when you write, don't write what you have marked up. Write through your heart. My message to the struggling students will be that results don't define you, and at the end, who you are, that's what defines who you are, and your character, your behavior, that is what defines you, not a set of marks. Surely someone will have more marks than you, but no one is you. So your life is yours to live, and don't sacrifice your life to fulfill the expectations of others. I'm still at loss of what. It's really a historic day for the entire Gorkha Masala family. For the first time, one of our students have achieved the top position in the board exams, and there are two more of our students have achieved 7th and 8th positions. So, as you all know, it's we are having 150 years. There is a Saska Centennial celebration of our school. So I cannot ask for anything better than this gift from our students on this historic year. I have never felt that our school was second to any other schools, but maybe the luck, it seems, was not in our sides, because we have a team of dedicated teachers who have always been working hard. But I don't know what was stopping us from these positions. But I never felt that we are less to any of the renowned school in the city. So going forward, what does this mean for Gorkha Parshana? I think it will motivate my students. They'll be encouraged with this result. They'll feel that we are second to none. So I think this is the path shown by my students will be followed by the upcoming batches, and I hope this will be a trend. How happy are you? So you were expecting? I'm at the top of the wall. So you were expecting? Kung saan teknikaliban siya niya ako play mang ta bapin ay the best message of Peter kanumdan ma adalah the top hinumdang ani dang ales kate katahi badon kampin bapin nang buot tekniki kijing puli jong pi nay ang mga sa let sisili katakas nihi nang ta the fidan kuno kajing what ranking ban kini nang hikay na markanyarap hay pi ting fidan ko way and then pi ong em nili tang mahdim sa jinjang pi but in the end te katahiban puli pa nado sang stam hay buoten katahiba kam kam ngayle himan ba masamad school tinga hadi syam tu tinga shong shpang tinga ngayle hiban rapat kat bala ndo bon school hado banda dat mi kum tu hi
ti ka kamru na ya phi yin khande de tang bang ni sam te ki para hi ke la ong yang am le ngin pende ni kam chak phi kra kot ma le ha tak ki la ya sha na ta ka yang tingal ayo khambon ko pon kra kon Kalau kon berkreat jom phi ni ka exam ha to phi bun ni am ki jing ek ba phi kan do kum khana school ma ki jing ek te ki dan ba hi ma ki dan hi ki subject ki ba kham e nga ni ki ba nga snu ki ba kham jan jar ban yu tang ba khaban kong san ek te ka di ban le do bas tang pen do bas tang snam di ban le last minute ke mo kata hi nga la khat phan ki la ong hi ki me khwa ki ro nga ba nga di ban le do bas tang snam ba ngan sok ma tingai le kata hi kat bala ka balang yo anang puli nga yu tirdan chik e nala phone bi kinong hi kai hi na ta ki kidan hi hinman changa ma ki ba shi ra na teng teng ki subject kum kama sa science tang ala ni e ta ki nang hi kai ru ni ki long ki le ha hati ki lai kai ba ki ai ki notes ki lai batai pero ta dan ching kli ha ke ru ki la batai pha ki la sham por man kli te kata ka ya ra phana mar kum teng teng isno le ran hi no ban ke ki tang ma ki pat la on bai different ni e krani ni makata kaya rap ha kici e ti kidan hi tang ba nga shwe le ban le ka bangala ka ba nga ai bas mutahi. Personally, I don't like to confine myself within hours. I like to think of it as a feeling. If I like to study, I would do it at that moment. But I would say that once you reach class 10, you really need to be serious about it. Because as my parents say, it's a make it or break it stage. And for me, I started preparing all the way from the beginning of the year. But at the same time, I would advise students to please enjoy your school life. You'll not get something like this ever again. Do what you love, but at the same time, discipline yourself, especially at the last few months before the final exam. Make sure you give it your all, because in the end, even if you don't do well, as long as you gave it your all, you know you will be satisfied with the results. I'm really happy today. All this wouldn't have been possible without my teachers. They have supported me a lot throughout this journey. Even my parents, they are teachers, so I got guidance from them also. And even my friends encouraged me. So thank you to all the people who supported me. And thank you. The main thing is consistency. I think I studied every day for 2 to 3 hours, not that much, but before exams, it was a bit long. So I think consistency is important. Yes, little bit, but I didn't focus on that much. I even focused on the books because most of the things are in the books only. What is your favorite subject? Maths. And what's your toughest subject? Social science. How do you prepare social science since it's the tough subject? I studied from guidebook, but the sad thing is that most of the things didn't come from the guidebook. But I studied the textbook also, so it was not that difficult. But social science question paper is always difficult. But it's all thanks to God. Jisu hi. Dam jisu I'm not in a security position. Kamu nak create to fee ke exam? First, pray it, drive it every day. You cannot skip prayer. And to be honest, I had a full schedule throughout the years. My entire class 10, I did not miss a day for which I didn't study. And I had a perfect schedule. I would not skip anything. But also, I made sure I had fun. I wouldn't let my studies get in the way of my friendships and my relationships with people around me as well. So how do you feel in today's era, the social media world, with the effect of Instagram, Facebook? Did it affect your studies? I wouldn't say I completely cut off my Instagram and social media during my studies. It's a 50-50 chance. Basically, some people, if they know how to use social media and Instagram, if they have a control limit, yes, they can use it to an appropriate amount. But if those who doom scroll way too much and they can't really focus, I suggest that they do delete Instagram. Even delete some friendships and all that, because you need to focus on your future. You need to focus on your studies. Tengah sim ya kena kabo ban ai kuble ya paro pikna ki bala apiar ya ke SSLC exam yang ki arja apunriu bat ki bala pas ya ke exam ki halakin chong ki kerdan. Dengan nak kalian cuma ai kuble ya ki ya kajing trish tom kajong ki kajing tin lenti jong ki noh ka po school
bat ka jing ai mensim jong kmi pa jong ki bat ka we ka mon bat bat jong ki kala long ye ki bakin pas bha hakane ka exam jong ki te nakal yang ka jong ni pen pa we ka jing sngu bat ya ki na school baro bat sa ka we ka ba ngakwa ban pen pa ko long ba habang ye pe ya ka result baro ka state jong ki nakhalia nilai I habaro ki district ka pass percentage kala kiu bat ngilayo I ba ka performance jong ki school tang hasor ri habaro ka state kala pau hala ki jong ki benta kane ka pen I ba ka egg intervention jong ki stakeholder nanu ki school hado ki kmi pa hado embos bat ka sarkar ban ai ka jing hikai bat ban ai ka jing syakri nang benta na school kalong ka ba ai men sim tengi nak leng ka sarkar nginang persang susu ban penjanai ya ka jing ai jing hikai khnang ba ki khna school ka jing kwa ka jungi kalong ba baro ki khna school ki dei ban pas dei tak daw philai I ba ka embos maria dep declare ka result mentai ka singi kala penni ya ka notification ba kitu ki bam la ban pas hakane ka result wa menta kila ban ba piar yak exam ka ban long hop nai me tengah kemes ke ba kin indri wajar tam ki bam la ban pas kin appear ne exam ni ki bat kin khnang ba kin yo bakin pas kalau long kejing kemen ba kejing singu sarong ka makrau ki artli ki jagas aiji kai hak district di boy hadian bagi arut samla pulik la pas pa ba dio bandrong ha ka top 20 ka sen ka bandeng ha ka examen SSLC balap long dak embos ini ki argut ki samla pulik balawan ra anam bat buram ya laki school ki kentop ya kalasara penbiang nongbri ke populia Hasin Michael Higher Secondary School Umsning ka balapas bat rong ha ka kerdan ke bapra jong ka top 20 da ka bayo sanspa andru pupra marks bat ka daya kemen ika talang na school Ferrando Higher Secondary School Umroy Nongra ka balawan ka kerdan ba arpo jong ka top 20 da ka bayo sanspa sanpusan marks Nagalang principal jong ini artli ki school begentop ya sister Idelin Soklet jong St Michael's Higher Secondary School but sister Therese Zoram Sangi jong ka Ferrando Higher Secondary School. Ilapan pau ke jing kemen ke bakrau holor ke jing job jong ki school jong ki benyo rong ha ka top 20 jong ka examen SSLC arjar arpun real ha ka sen ke benengkong ke balalong shisha ke buram ki school jong ki. Kila airu ke jing ro ke bakrau ya laki kena pulia ki belala ban pas bah ke examen bat pen urlong hi jing ang nuat jongki kum ki noi kai bakin mi ki khna pule ki ban pas bah bat ban pois kena ka thong da ke ban rap ba ki de ki khna pule ki batrish tom bat ki ba minot bah lagi jing pule bat ki lakit bok ki ruang ru bakinang tengshan ki kerdan pule habayo bene keran bat kalasara penbiang nongbri bat daya kemen ika talang ki pen pau ke jing sngongo ke benengkok nge show blay ubla betin nanti ki ha gijing pen kre kena ke examen nalor ki kme ki pa ba ki no hikai ki bela yai kershan ki man la kapor kilo ong ru badai leng ba ke jing trish tom ba ke jing minat bar klam da pen e kapor bagi lala ban ke du so jong ke jing job ba kle kentur ki bagi samla pule ki ba agnot ban ke ki kerdan ke bakam sejrong ba kin yai minat hagne ke sngi na kaliang ki bor penya jong St Michael's High Secondary School kila ai buram da ka pisa ba arpo wajar tengka sha kalasara penbiang nongbri kum kadak ban ai mensiam baganang la benteng shan sho ki kedan pulia ki bakam chalor ka hakalanti bang yat ma nduk ki hakijing pulia jonga ala shem shibun ki jing e tinteng don ba khamtam e ka jing jaitu away ka jing jaitu ban record ka jing buteng kataru ngarong ala yat limba kita te kibun ro ki distractions ro tangba abadun kam e te bang indon kamon ka ba scam gen kata hi kising ends the 11-12 tengah ni temu banit science the hadal dep hantu aku ban tre ha ka medical field ma ban kam ka jing temu sunga ban le ka medical field ka de ban shakri ki bro ma te kumba ublay ru ko ai ni kata hi te ngaru kata hi ko ban shakri yaki bro te ka khwar jonga ki ya baro ki khna khamtam e ki juniors jonga ka dei ba pintrish tomma ka ba kongsan e te ka di jing trish tom ka jing minat ka jing ko jing mot ma wat langi don ka jing nang jing star ru re khlem ka jing trish tom te kalong sep e
Tebat ru ngin shania hau blai. Wat ladang isham shibun ki jing nisham ki jing jing penwet ki jing jentwet hendrai ni dei barbor bandan ke jing duai hau blai ngin shania hau blai wat lada don shibun ki jing ru dei bandu jing kerman hendrai barbor ngin duai bat ngin trishtom ngino. I was so excited. Lakaben palat hikai namang community hi pam daw step ni sayo ki top katuk ningot nei ta yo iwe ting lakaben bhaken nama community bun snem ya kini ki ban yo kan ni ki top 10 ni top 20 tim tangi so kemen palat nampak school jugi hadin katuk ni snem bang community ting la yo kita menta usnem ha 2026 bagatek ila sarapan biak lengdok nong bri. Kalian jangan ngaku panai ke message ki we pat para khana ba ke de ban prestom ke de ban lebha ke de ban sedang na du bas dang usnem ba ke de ban ni brobo sakmat ban yai hakinu kinu kilenti ki babha ki babe ban yo kata kathong ka ba maki ki thmu ka chi im joki kumba ila sara ila trebha ila lebha ai ba kan kusa jong iru kanang yai betul lenti ki we du kanang kusa ka babha ki we pat dan kalian juga school ru penslur yaki kena school ba kelek bha bat ba kediyo kata kathong ba kediyo kata kaburam jaka school bat ya kayen kasem ba ki we pat ki para kena ki para song jong ka dong ni jong ka jaka juku ta hagajiya inti jonga nadu banga sedang hiban chong kelas 10 ngasuthui ba kamlong ka basuk kalinti nomor ban poje khmat nomor daki hajar mut ki khna hapo meghalaya ba yale kani ka board exam te kalong ka ba shba palat hi ban poje khmat te nadu bas dang snam hi ngayai ong ba yaladi motivate myself into ba ladang sedang mentah ngan la bi hi thai ban poje ta ka thong ma banga kwa te kumtu ngalong consistency we ban pulikot man la kasngi bai kumtu wala nga pulitang shikenta ne 30 minutes kumtu long nga di ban pulikot bai man la kasngi te kumtu ki homework ki assignment kumtu long ayai penda bai hakipot ki babiang but kumta long kamat sru man kasngi bai deban practice la dalong tang 30 minutes ne 1 hour kumtu minute kumba ki shong thai kumtu te nakabenta kini ki khna puli pembentapan ka advice ka wangkwa ban ai kalong ba mde ken ban kenandi la da pisngo kumba pin give up na mde ban give up long kadang dan ni kala la da kumbadan president ko kod ba ong de English if there is a will there is a way te follow ba ka will ka jongpi te pin sapoi sha kata kala ka jingchang ka jongpi ka pa pikwa ngakwa ban ai advice mta kini ki khna present class 10 momenta ki ba log junior janga ba kimde ban chanya thana ga guidebook namar ba kani ka cm guidebook ang kabangi yo last year ru oi kairap ba ma yangi ki khamtami ki kitu ki ba kham every student on umta ki kham chanya ba ka guidebook te oi ka kairap hi hindrai ban chanya telitla para ka to kalong ka ba bakla shaba palat namar ba kuma ka social ru subject social ang ki bun ki MCQ bara kim bun ba wan na guidebook ki wan bin a book te kawi aku aban I advice kementak kini ki present class 10 bara ba kide ban along apa ki pen crack ni board exam ma kide ban pulih bin a book like go through bit from the book bit nadu pas dah do bakut te ketu ka book kila benar kam hakipon pa kila prepare ka board exam handa kila lalut bara ya ketu ka book la go through bha hata ka por kide ban benar kam ka book kum ka kumalang guidebook te kuman guide yaki hi kam bakin nang pass to khmat bakin one khmat. I really feel proud and I feel so happy. At first, when I heard about this result, I didn't even know how to express my joy over this good result. And as we have said, I feel so proud about this because this is the first time for the school, in the history of the school, to get a topper from our own school. So this makes us all so happy. All the teachers and all of us students, we feel so proud and happy about this. It also gives us a kind of motivation for us as principal and the teachers to motivate our children to do better than this. They can still strive harder. As a principal here, what I feel is that the students are actually they are gifted and they are intelligent. The only thing they need is motivation and a push from the back to do well. This is what I feel.
Te para baro rakitu ki kubor ngila poi shi ka bakut jong ka tup kubor jong i menta ka jan met ngin sai syam yang bat pi la syam tayo kublai shibu